mogwera na mogwera go ga di a phošo o kgona go moeletša ka nnete ye a sa e rateng le be le kwatelane na ge e ka ba karabo ke aowa le botšana maaka ge e ka ba karabo ke aowa le gapišana mogofe wa leswiswi ge e ka ba karabo ke aowa a le ratana le a forana le tšhelana phori mahlong batho ke go kgalemana batho ke go botšana nnete go ne nnete ye nngwe ye e leng gore e no fela e le gore ga e rate ke motho e fela ge motho wo o mmoditšeng yona o tlo go kwata gone jwale ga e ya go potelela ka kua o tlo go leboga gore ene wa bona diamond o bolela nnete pride ya motho ga e modumelele gore a potologe ka kua a tle mo go wena a tla go botse gore gape o rerešitše o mo nneteng ya mmankgonthedi ya kgokgo ge e ka ba lethekgana le mo e leng gore o mongwe ge a dira phošo a le kgone go botšana dinnete a phatlalalang relationship ya lena e ka ba ya go ratana e ka ba ya segwera e ka ba ya meloko le metswalle phatlalalang batho ko go eletšana ene ke go eletšana ka nnete go ne relationship tše dingwe once wa tsena ka gare ga tšona lenyelo ile ga go le go amoga dilo kamka go ne batho ba bangwe ge ba ka ba kgausi le wena ya ba bakgotsi ba gago la thoma go abelana sela le sela lenyelo ile ga go le go tšeela dilo kamka a re lekoleng maphelo a re a phelago a re lekoleng maphelo a re phelago ka gare ga ona gore a re tšwela mogola ge a etla kae le kae ge e ka ba ga go tšwele mogola ga o kolote motho go mo explainela gore ke ka baka lang o mo katoga o no tšwa wa ema mola gape setšhomi a se kontraka ge re sa tsamaišane re a hlalana wa bona lese o nyetše mosadi o nyetšwe ke monna wa tseba le hlabile le ne le bana go no ra ke sa go tsoma ga e sempolo taba ye a wa mara ge e ka ba le sa kopana dikhoneng le bitšana ka melodi le di-please call e tšwa ke mo owo e no tlogelang taba ya lena ga e gona taba ya lena ga e gona e no tlogelang se remišuwe a re sello sa tšhiwa o rata ka ba wa Afrika jazz rosa tšona ka moka house gospel hip hop soul goba amapiano bošego le mosega ka re mogwera wa gago wa potego 96.3 FM your friend like all 96.3 FM ge wa ga go mogwera a feletše ke data goba a le offline rena dula re ena le wena mutse community radio station your friend to live on Shuba Kibonika nonyana yela mankaganyani nonyana badoi la palesuke marobe kautlaka selo sela sa motswadi waka ale limite la gare morwalo o boima Wait.
mashuba-shuba. Ki jwale ka naga ena e nyorile pula hle. Nna ke tlalelo basadi ba ka go etsa jwalo. You're listening to MCRS 96.3 FM, your friend to rely on. When I
ne molato ga ke go tshepe ba go rogile balli ba rena ba go rogile tlouja ba roka go ne molato felo metsotso ke lesome šupa fela go ikela go ere a ya lesome 17 minutes before the hour 10 o'clock nna ke nna morwamotšha maubane e le nanego ke nane go lapitšentše kgolo a leo le emelišwago ka go tlologa go tšwa gona ka fa ka gare ga mogo go parra wa mcrs media house ankele mzondi o batametše le yena o kwagetše gabotse a itla go ena a re mmankgakganyane seremi le yena o batametše o kwagetše gabotse ka re ga lanago la pitšentše kgolo a etla a re sello sa tšhiwana a ra se wele fase sello sa tšhiwana ga se wele fase a re a sazi moroka o gona mo magagešo nke ke no mo fa sebaka se a tamiše motheletše kgole le kgauswi mo a re theleditšego a le gona professor ya ka kore ge go fihla nako e kua ga e šetše ba re monna hlapa ka pela o sepele o sa le nako ka kapare ya mo kwa šetše a thomile monna e tšwa go sa bona bakgekolo ba ya re a ba bona bonapogadi bo comfort ka mola ka mo dikgokaganyong tša le ya go magagešo ba swere founu ka letsogo ba bona gore go tloga go le boima ka nnete batho ba fola mo malome ka kapa ebile go bolela jalo maloba ka mola ka matlerekeng goba ke ga matla la ramošebo ge radio e fetša go tšhaba e thoma e šutša ba nagana gore ke mo ba dutšing ya topa difounu ba kitimela ka kua ntle ge ba nyaka gore o kare e tla swara mo ge ba lebelela ka next door le bona ba tswile ke re ane banna radio batho ba e tsoma ba nyaka go kwata ba tšetša bomfosa ya mara kere wa e kwa le yona ba re ke your friend to rely on a go no gore o ka tswa go mogwera wa gago ne wa potego ya wa go kgonagale ne ke kwa ba re volume ga e gabotse ka mo ya ke nagana gore ba ilokišitše bagalabe ba lebogang ka mola le wa ri phoso hawa lebogang motlatšo matladi ya dilo ba le gona di right ba le ke eme ga botse bana ya no a ke dumediše batswadi ba ka ke le dumedišeng ya o ka thoma o rata go bolela ka leleme le lefe ya a gona bothata fela dumelang batheletši ba mcrs wa bolelang ke se semthime from almastrip c o rogre section ke tle ke bue ke dumedise dr moremi makarena ya setso thobela ke tle ke bue ke dumedise ntate maobane ka kapa ya radio the facilitator le fisherman ke tlile mo pitšeng tše kgolo ke tlile go kgopela thušo mo ntate moremi le ntate ka kapa maobane nna ke na le mathata a tlisitse mo a nrobatse bosigo he ke robetse ke tshwenya ke tokološi
tokolo se ya ntshwenya e ntshwenya strong kore ya ntlaisha boshu kore boshu e seng ke robala ka mokamorena e ke robalang mo yona e seng ke re teme le bona go na le seriti se se tsamayang sa ntho e khutshwane sa bonagala mo maboteng so kore sa tlhetla so and then nako tse dingwe boshu he ke robetse go na le selo se phosa leswika so mo dima kamera e kore mo dima masenke mo dimantlo and then ka mokgwa se phosang ka teng like nkare ntho e phosa se nkare ya gore go tlwe nna ke liwa like nkare ya e phosa nkare like go ska kwa batho bo botlhe ba kwa hae and then sometimes he ke robetse ntho e ntlela ka disentse teng na kong e tla ka ko mahetleng so gore ke imela ke mahetla and then gore he sentse ke mahetla sentse ke tsebe gore e mo khofi e fitlhile and then nako tsone gore he itla like ya golla gore nna ke tikutlwa ke golla ke rasa ke bitsa maybe ke bitsa ngwanaka ka lebitso ke nya gore ke bitsa ngwanaka o mmone gore like ka lebitso gore ke a golla nako ke bitsa mama ka mara nna ke tikutlwa ke golla mara ke go like gore go hala ke tshwara ke satle di atla tsa motho so nkare e tla ka se gore ya gatela so ke ile go mo sometimes he itla like go hala di full steps mo di mampete so gore se holo thata ntong go tsa botlhoko like go ngwe he gatella so like nkana ibeng ke re ke tsika khole like because go bana ke bona ka re sentse ke thebotse so like ntate moremi ka mkhokgole ka teng like gore ke bona go na le mkoto o mongwe gore ke mkoto o felele ke mkoto o montse mara ka motho ka mo le ka mo gona le bollight nya gore bollight so nkare ke mabona nya so then go bona hala ba khalabe ba bantsi le bo go kwa bantsi mara se se mmaga le bana nyana ba banyane so ke tsuru maybe ke re ke ditlotwana o rekeng mara se se mmagatsang mo ba khaleba le bo go ba le bana mana gore a se motho le re ke batho re ke a ba tseba so and then go ba le o mongwe go like one protector so gore wa ba fei gore ke ba bantsi ba lola gore ba mphosetse ka mo mkoti ke tsena mara a ke tsene gore ba fenya ke koko o one then gore wa nkgogela morao then o mphosetse morao nyana so ke tse ke tsama bathong koko ke nana re ke mama ka because ga ntse ke tsama batho ba re ke protector ke mmela ha mama ka kokwaka because ke tsamele makhatonyana a my 5 ke nya go bona re stories tsa bona tsa gore di ya tshwana gore bjang eyo ya gore kuna le magogo wa protector o lo siatso and then ke tshonya ke like ke tshonya gore kwa hae rena le ka re tshonya ke katse and ara ruwa katse na kwa hae gona le katse engwe e atla le montshehare gore katse go ka like more like ka ro ithusetsa so a itsamai and then sometimes he tsatsi le subela so ya and then katse enkare ke motho go lo ka ro e go ba itsamai until o tle o fitlhe mo gafuli yona ile hona e tsamayang le hona o lebela ka re ke motho so sometimes bushu so like maybe he kere ke tswa ka montle o tlo bona gore ne ntse mo festering like mo festere bankeng ka re ke motho e tlhotse so nkare ke motho na o kweletse ditaba and tokolosi e ka mkho e leng ka teng tate mo bona tate morem gore nna e mo nna mo ka motsebeng e ya ka mo left hand side hona le bothata hona le sound yona e itseng like wa bona go bana ka re o etse ke selo sa fofanyana so se senyana go kwala sound yona e tse ke pheta ba khala and then hona le sound engwe e thoma matsa 2 weeks back ya makazi like le phondo like lo kur a kutluse so ro fuire hang and then itsini go kopela ntete ma bona go putse mo hongwe ke na le pheta ba o lebala go hema ga tokoloshi go kwa o ka re go ne motho wa hema mo ga o tselwe okay gore mohemo o thoma ka mo tseng ya ka mo left hand side gore ke mohemo wa motho exactly mohemo wa motho gore o hema thata so ke go platsa tseleng ke na le bana ba bithu bana ba ke ba shimane go platsa tseleng ke ra mo ngwane wa kwa ne le bo past 9 wa motshare so ke ra mone ngithi mondle ba uthi uzela ke re mo ina ira nkarwa ina masingithi uzwa in so uthayi mina mama ngizona singithayi malala uhle ngithi kunethatha nyana likhona nyana uzona sathawa mama mina ngizona ngithayi mara kunento ephefumuleki mawuzwa next kuri mohema on tate mawuba le tate mrem or ke ka mo kitchening or ke fela jart or ke ya shopong o teng mohemo o teng mo hotle and sometimes ke tsama kutla ka re khona le kuri step nyana ka khona so se sela mra kuri kutla di full steps nyana so no tlisisa and then like nanto ke tomlo ho ibona ke tomlo sekolo 1984 so gore ke bona re ke na le tokoloshi okay yona ne ba ntse mo hotle mara ile ntho ile ya maka ke re ke motho o motsheo ka tlhago ne so ile ka makalo re mara ntse go ya I think ne ke ra a ke nna dikolo khane ne re di bitsa ka stand 2 ka grade ya ntlha ka tlhakantsa so mbola mo stand 2 ke bona ke a change nyana khala letse ke tlhaple ke tlo go a go tlositse re was going on huire hang so ke hetsa tseleng papa ka sa pele ke motho nna a ke right and then ka I think before
I think 98, 2004. Between 2004 or 2003 le wantsa CG so gore le ke tsonya ke go ne le selo se fele sa tsama ka mo maleng sa thego ena ka re senya go fihla mo sangkhama so na tsa tseng ka re hekens le ka so mo ke mietetse ka mo tswetse na ka le phetse ka tlhalosa ka re go itse go na le ntho e ntsamayang a rai man nga ba no mama mo kepa islisa ba thu so ga ting phekelela ngombuza phela into le minyas yang tlhax heri ya mo le mme o lebe ke an tlhalosetse mara ka se mo le ke mme o mfe a wa mpotso vele ba sense ke hemme o antsia vele ra ko mama hai ke o pekentsa bo mphahlele ra ya vele mama hai a tshwantse a tlontsa mo pila ile ka ntsha boros gore like ne ba emetse letsatsi le ba go ka go be le letsatsi and then ba reka pan fresh milk ba sela se ba simisa le pan fresh milk a se ba bistlhar sa teng then ba nroba tsa mo le ba nwisa ba re roba le mole ke robetse nako ena about 1 hour and then le ba bile mezi ba tshwantse o gape ke gapa go tswa boros mara boros e kampo e makatsang ke boros le hore a ne ke la iwana boros ena le tlalo le tileng ka modimo ele no ba boros mara itso mo for exactly so ene ke na le bana ba ithupa pengwana kwa wa mathom o teng patro tlhalana then wa bobedi o tlhofose da ye 2011 so azanke ka be kwa pila because ka be ka tlhofoseng ka o bulukole le Sunday so why abta ka salam putro oskaya o mbuluk because on ka bona le boss o tlo tshara ke mahomo o tlo tlhokofala okay ka beke o ka be lo ya somewhere bang aramitse for 3 days ba nokela photo for 3 days and then bang putro le ngwana ka ke mo aramitse mara ke solankare aka alafe hapila because ke solankare ke nana because ke a raisa ke tlala maoto le milaka gore wa tlala ene ka mpokolo ka teng pen se ke seleng le ntate morena ntate ka kapa intshetse madi a ditshila and gore bulotse ba bon la tlhale tlhaloganyo la utlwisisa tlhaloganyo ka ikore ke nka bia selo no iseng ning ke a lebala la utlwisisa and then ba re ke na le fufuyana hetse ke tsama ba re ke na le fufuyana ba re ka mkhopila pine ne tsikore batho ba bang ke releng so le banya gore ke hafe so ka modimo le badimo ba ko hae azake ho khonahalo so he ke butsisa gore le fufuyana ke eng ba mpotso le fufuyana like ho tlo ala fela like hele re buletse botlotswa na kwa ngotlonya ke ga go be le motho o mnyana o mo bona kwa hena it's like nkare ke khwile ba re gore ntho yo bole re ke nna mang ke tsoko ka kande ba nromle gore maybe ke tlo table like something le tso tshwanetse yo utlwisisa so nna ke kopa thuso because le ka mahae a gona bophelo ba bo monate gore 2005 ile go tlhokofala papaka azanke ra tlhapisiwa and then the year 2011 go tlhokofala ausaka azanke ra tlhapisiwa ko hae a ke itse gore ke setso sa ko hae ka re mandebele a ke itse ke re ora dotse a ba di but hentse van nna go tloko bathong ba re ka mo jrateng if ile go ba le lehu tshwantse le bere ke bo botle ka bodi tlhapisiwa gore bang a ke itse le so and then last year ngwa hore tlo mo re tlhokofetse ka botaka o mongwe ila ke ra kosi gore ne ba lefo ba ke ra kosi ba ke ra ka accident so yena a ha ke re o go bala thata go fitla go fita ba bangwe then le sentse a tsama ka witch a go betse spinal cord o lo tsinyana 2 days ba mtsa hospital and then ke a tlhokofala le hona azanke ra tlhapisiwa ene mo mahong a batho go ha ba itre hona le leng lo re aleng like ke a bilaela a sa ka mpo a tlhofetseng ka teng o ko ke fan ke dumela hore na lo ala mara ka mpo na lo lang ka teng like nna ni sto le ko hae gore hona le o mona mo khopetse na bere ka teng a mo khopetse hore a mo gadele ntlo o tlhosisa so no ka mo go tsene ba bang ba bampia ke bo makhelane ba re so kana go se ke ba tsene ke sa le meola na khopetse a sa go re a nne ka mola a dire a mo tlhokomele motso a sa kana tsa so sa tsene ke itse he ke tsama ke bathong mo ditabeng tsa ka go tsela a usaka gore ntlo a ntse mo yona ba mmakisa yona empa ka se bolelo ke bo mangmara ba mpoditse ke batho re vele ba bolelo gore ba stouti ba mmakisa yona gore ba re why ba khetha yena gore tshwantse a gate ntlo ba sa khethi bana ba bona ba re also how tshwantse a tie because ba mo nokoletse molemo so ka mokho a tlhofetseng a ke hana hona ena lo mara a ke khoswa ke na lo bolelo solo ke sona lo sona ka re maybe nkareng tate morema ka re checkela mabitla especially yena thata so la ka re maybe nka ira helore ba thebo because ko hae ke batho ba ile re khantse ho tlileng aka maybe it is na go tlose ke re batho ba ko hae le bona maybe ba domile ba botsa pila like maybe ba tlile ka khwedi ya January ba botsa pero next year ka khwedi e tshwantse le tiseng aba la tele dilo batho ba ko hae aba follow total and then tsata bo mbok na le bona tate moremi gore melwa ka o
ke na le gore ya utlwe go tletse madi a mantshintshi a ditshila gore like sometimes ka re ke a fufulelwa so gore nka kry-a le merero e motho gore ba no tlhagatlhaga go tswe madi a mantsi gore amfisa so ke sore maybe ke taba gore papengwane ke la tlhokofala a zang ka lafiwa pila and then gore a loma man gore le no sometimes go bang ka re ke tlo bona sel even le motshare ke phela ka go gapa and then go gapa a go right like hey gapele today ka tse kana ke la ke la wona ke hey gapele ka tse kole ke na 2 days ke ya gapa hape ke na 2 days ke ya gapa then ke gapa gore ka ntle le gore ke bya metsi mo fase and then ke khona le ketlela engwe e kholo ke meta ka yona and then ba mputsuru go gapa a go right because ba rena ke ya le gore metsi a ekwanang a ke gapang ka ona ba a go tsona fela go tswa le metsi a mangwe le gore a ko meleng so a ke khone gore ke ba ka mkhom and tokros sometimes ke tinya ka ke le one tate emrem a ke re example ka one ke na kwang a ke re mebo makhelano nka no dimense tsa ka no fita fele be ko ka stu dimense gore khona kam ke le gore ke tinya ka ke le nka no dimense ma ko mara sesi wa also o sang ke ra se gore ke tinya ka ke le one and then sometimes okay ke a dumela batho re batho ba lo re batho ba di culture tsa di society sometimes even lo tlhale le hula society ke traffic ya ko thusa ka ke re ba fine mara ke role boima sometimes mo go ntshang ke no bang ke re holo motho ka se bontse motho ditaba tsa gago gore ke mo go tletseng ene ke motho re ke na le matlhasi ke tsene matlhasi maybe 5 times ke a tsena nka re ka tsena azan since ke thomlo bereka azan ka fetsa ngwa like batho ba ntse ba khotlela e ba mengwaha gore ke a tsena nda go ba le ntho nka re yang go ba so gore go fita tlhanya gore ka tsama ene ka mpo kana le bat ka teng gore ke a bona ke na le susi ka le senyang because na go tseng ke re ke bereka maybe ke clean mo ke brang tang o mong maybe lwa like o bile selo so wa level a re ke tsere selo so ke re nna ka tsa selo se if o bona ka re ke tsere ka mra ka shitsa mo sa mo baking mall but ke makale a setsa sa ke re selo okay ense ke tla matsatsi ants aya ke bone ntolo e ke re ke motho ka re o rile nna ntse wa se tsa kopi tsholo nna so ke kopa thuso itse gore ke a sokola gore ntho e ntshonyang thata okay di sense to go ke tshwanya ke ya gore why he tshwantse ke sometimes hatla gore ka re banya ko ntebe ke bona mokot o felele mara go ba le mako kwa protector le ba khala ba bantshintshi ba ditelo tse dintsi gore tse ntse di mix le tse tshole bana nyana ba banyane so le bokoko and then le taba gore mohemo o korong kwarisa gore ntho e monna mo ba boletse ba e monna mo or ke ka kitse even le masogana batho ba ka a ba last ba tla pilanyana ba tla pileng a ba last total ke a tse gore e monna mo gore like ke rata le motho no ke rata le motho o ne tsamaya ke sa dira sele bila mpotse sele ke re o mo bya so ke kopa thuso ke nana gore mo if ke lebetse ntate morem o tla ntshwarela because a sore ke ra botsotsi because ke na lo lebalanyana go so taba engwe e tlo kopa thuso e ke nyaka ke ngwetse mo because ka le thata ba o lebala and then ne ke khopela ka tlhompho le ka boikokobetso go na le tabanyana tse 3 tse le gore nka se khona ka di bolela mo moyeng ke tse deepest unless ya ska di bolela no then ke tla bela mafetong ma gore na ere ke bile taba engwe a gona bothata felo ka e bolela what's taba tokolo se itomile go bona 1990 ne ke restance 1990 gore ke thomo tshetse mara moheme o ne se go kwahale moheme o thomile mola I think 12 years back mohemo gore iatla kwa even no abati so ke kopa thuso a sekte ke kopela thuso ke tsamele ba gona mthang khonang bele ba ka na le sfifi gore ke na senyama se se golo and le ya nkare ke na le mahome yang kware because like selemo so ke tshora bothata bo bogolo ke a swa gore even le mare hanta te morene ke a swa nkare motho anka go ntse go tonya ke a swa nkare a ke se nka mtate mba maka nthusa gore ke na le ka tsankare nobody chata di teng nkare sometimes ke ga botsa ta ka mpole le doctor gore ba mfukutse madi le no re if maybe ha right net bano answer gore bela ha pa tsona ke na ile ba bla 1999 go kira ngwana ka bare wena o na le madi a matshwantse o bele bana ba 4 or 6 gore madi a fukutse and then matsatsana engwe ke ya go ile bala ke thoma nkare ke thoma ke stroke ka mkho ke bonang is 2 weeks back lo trela ka ma left hand side e sa tla se gore la nkare gore zing la nkare ke shoke ha so nkare la khwanyana so and then mo go kwahala side e ya ka mo left hand side gore hla gore linya go khoso ntho ina lo nkira bushunyana iyemenyana and then sound e ya ka mo left hand side ya ka mo tsabanyana inona e teng da ye na tle mohemo o teng
o teng always ebile no o teng but gantsi o kwahala he ke le one and ebile nka re somebody at ora ntho ba e berekele gore e tlo ke na ke le one so ke kopa thuso. All right. Ke go kwe lefofonyane la gago ke la nku ke la go homola ba pela ka mkhulu ba wa nkutšiša wa bona ra le teponagatše bele ba pela ka mkhulu ba le humotse wa kore go njwa le reng ntšha madi a mo mmeleng nkutšiša ke a tlhaloganya le go huetša ka gare ga ditsebe gore o se ke wa feleletša o ekwa maele a batho ba bang lona le tle le go botse maele a marong ene wena wa bone bole ka maele a maraite thokolosi e šetse go riile gore o se ke wa rata ke motho se ke wa nyaka ke motho o phele o nonnoši e kgona go dia gore baagelwane dineighbor tša gago di go hloya ka mkhulu no ebile kwa ha ba nrate batho ba kwa hae batho ba geno ke shogo jwa le ba theditše radio ba boletse ba se go tsoglalela mama ba le golle ba tlokwa gore mama wa ba jwa o hloka thušo ntho e leng mo go wena wa ba jwa go ne tokološi go ne lefofonyana a di swane thokolosi e sa hlela mosadi yano mo senyetša mola le mola ya fela e robala e tsenela koboetee le yena lefofonyane ke le e leng gore le tla le thokolosi ge thokolosi le busy ka mmereko wa yona lona le a boa le lona le ba busy mo go wena o ba jutše go tloga gale mama ntwa ka bo yona ke yona ya go botšang e re ba ka se go kgone ka lebaka la raenya ko tloga mo go wena ntwa e leng mo go wena e leng mo go wena e sa le tsentšhiwa gale ene re santse re nyakele tsela ya go tšwa ene go kry-a tsela ya go tšwa ke go kry-a gore e tsene jwang a go no re o ka ntšha bolwetši o sa tsebe gore bolwetši bo tsene jwang re swantse re ye go nyaka go tseba ngwaga o lefofonyane le le fihlileng mo go wena ka lona ene le go fihletse o le kae ge ile gore le fihlile o le sekolong santse re tsebe ge ile gore le fihlile o le di-family tša geno santse re tsebe ge ile gore le fihlile o le molekaneng mothong wa gago santse re tsebe because lefofonyane go dila le lona santse o tsebe gore le tswelela kae re na le lefofonyane le e leng gore le tliša ke di-enemy maybe tša di-family tša rena re na le lefofonyane le le tlišang ke batho ba ba dulang le di-partner tša rena a se gore motho o molomong ga a loiwa o loya ke batho ba gabo nako nngwe maybe go ile go ba le pako tša banna kae re ya go lebelela rena ntho e tswa e le kae because basadi ba le kgonwa ba swane le ba gale ge monna a ka noria ye nngwe ba sa ikwešišing šetše ba kitimile ebile ba ile le gore a tseba šetše ba berekile ngwana motho ke dinepe tše dintšhi tše batho ba di kry-yang mo e leng gore no ke sethogeng no makala ba berekile nepe sa gago ba go ngwadile legodimo ga dimpopiana ba go ngwadile kae dilo tša go swana le tšeo ke tše re reng ge re nyakišiša lefofonyane re nyakang go tseba re le tswa kae ene bolwetši ba mogopolo ba go latlhegela ke mogopolo re bo lebelela gape le gore bokhositše ke eng o ka kry-e le gore go ne le stress se wena o bongwe ne le sona re ya go lebelela re na mo go tsamaile jwang a re no thoma ka go alafa mo go wena go ne dilo tše dintšhi
yes ke dumelelana le motho a reng ba go thebola motho ko go berekiša motho a phela mara yena a sa tepone gore ke a berekišwa go berekiša motho a phela a sa tepone gore ke a berekišwa ke yona nto ya gone gore o ne kgone re o dutse nto e go botse gore motho o se ka mmolediša and o se ka mmolediša nako nngwe go tlotla dijo mo e go botse gore se ka ja yona nto ya go kapa o tshediša 2 days o tlo go bala motho o kgona go tšea 5 years a sa kape wena gala ya gago e tsena le kgono kore like o ka ja ntwa sukiri le kgono e tsena le kgono e tswa go sasa ke be ke e tsamaya tsela yeo ya go kapa ke kapa right truso o tlo feleletša go betse o tlo pakela alsa and alsa ye e leng gore mafelelong a e sa fola ene go kapa motho o a tlwaela a go nyakege gore o kape too much a kwešiša ke fela ke advice le batho ba moya gore batho ba moya badimo a ba dula mo mafahleng badimo ke badimo lefatla re le kolomaka fela gore ge o ya go performa maybe o ya go bina se ka kry-a e le gore no o ne digala ntšha gala o fetiše 6 months o sa kape e be gona o tlo kapang go kapa go kotsi ka gona go ne go nnoši o tlo go bala ka mokgwa o riang ka gona mama ene o ka se tsebe le mohlang o thomile go baiwa o tlo o tseba gore ke lehlatso gore ke eng nthwena ene o ka no kapa o tshediša 2 days go tlo ba letšatši le go tlo tswang gala ya nnete mo go wena ene o kapa ka metsi a mantši ke nyaka go bolela le wena mama ne ke eng ento e ileng ya go kwiša bohloko mo bophelong re ke beso o itse gore ntate Moremi le ntate Maobane o itse gore ke bile ngwana gore ke fitile mo dilong tse botlhoktlhoktlho e nkare ke a tlhatse go feletsa ke lela ke nana re bile nkare ke a tlhagopela e tee gare ga tsona e go kwisitseng bohloko a di tlhalosalle prof o itse re ke reng a ke ra itse ka mothate bana ba motho re na lolwa so aptaka go na aptaka mo bereka robala ko toropong robala kwa hae ile a ntshwarisa ne okay e re ke thome mo a o sa o ne ke mlatelang ke re tlhopetse daye 2011 ile ka bana a so mongwe then ka ke re le nda ba ntsentsha mo ditabeng tsa bona unexpected o e bona I'm sorry I ke a tlhakatlhase eo okay ne ke dole a o saka and then ho ke re ne le motho re nna mfenya ka matla ile motho a sore ke a moseba loko he ba mametsa after ka shiwa Facebook ne le motho re wa jealous for nna and next ke maka re why unjust because ya na itse pito next side lo tse dintse o tlositse so ha ira ne le mthadi tshelenyana so ha ira ha tsatleng antsa an sokodisa wa fitla more ke kwata thata an latela ka mo kamreng e ke robalang ka mo yona ne ka kwata ka tswa ka o tsole sweek then a bona ke kwatele overdose ke putso fela hinka no metha mo gore ke ammolang kampane ba ntshwara then a tshabela ka mo kamreng ha tshabela ka mo kamreng e a tshabetseng ka mo yona ha ke re a butaka o tlhofetse last day a ke re le yana na robetse ka bo pastor bo pastor a go kwa leo a ntshwara ke kwatile go kwata ntate ka thuba a ke re o catch ko monyako then ka thuba le festival le ke re ke a tsena so ha be re a butaka sentse a fitlhile so a o sa ka bshu ba teng bona bshu bo a folela a butaka na stenga butaka go mo jarteng a re nkabele no says so fiena la thoti sa tsabana party festival a re nkabang yo mbopisa a butaka instead of a re emanyana es re le bana ba kwa a tlo re solve a re khamba mbopisa ile ka bofa ba mpofile a period of 2 weeks ke ntse di seleng ke ntho gore eng go ba ditse thata because of azanke go berekiswa di nnete gore ke lo tse dintsi ene tabeng mo enkutsang botlhoko da ye 2017 kuna a so menka semoleng ka lebitso nanya ke tse mmereko like yena apta kwa tlhofetseng last year a so mampotro apta ha o ka o go betse like nna so ke tlo nyakela di form ko road accident fund o tlo kera mmereko a nyakela a sa ba ka mkhona rat a nyakela ka kera mbantla tsa di form aptol a tlo a ntletsa di form then go ira halora khona le ngwena kwa he mong nna ke ra khadi ya hae nna ne ke mokhane sare ke like kilo le ne ke mokhale ko ne ba mo le chome hande a shi na shi ngwana he alla ka rai mina ngali ukuthi ukhamara ngeke uthi umntwana ko alile isile somntwana sinje sizwisa ubhlungu khane he ke mokhala hore aska shangwana alla ka selo se le se go tsa bhloko a ke tsena o ibone bjang he nna a sola mfona putso rawa e bile a re o senyetsa mmereko bela a fona a butaka a staying a baka o a mfona re di kabele no says
a ke tsompoletse bjang kene o mpoletse hampe after ka phone re ebile o tshwenye mketekete ke ra bele batho ka maine ya o tshwenye mketekete ya zo thumbere ko phele ngathi ha umbere ko phela why ungasibuzi njengabantwana bomna why ke tsena mo hohle ke tsena kuri ke bereka ke itse mara ne ke na le mereko o leng wa kwa ba hira mereko dijadi tse ndi bereka ko ha ka mereko o tleng ka nna and mereko no patela ntate mre ntate mawa no patela kuri ke hube too much bjale mama mpotse mo wena gore o fole santse o tswa ka gageng wa bona dilo tse di go latelela ka gae bokotsi ba thokolosi ke gore go latelele ka gageng bokotsi ba thokolosi ke gore go diriše dilo o dumele bokotsi ba thokolosi ke gore e go lošele batho ba geno gomme o dumele bokotsi ba thokolosi ke gore e re hloya motho o mo hloye ka nnete bokotsi ba thokolosi ke gore ge o kalwa le motho wa go ba le thokolosi a ka go bolaya ke nnete gobane o ba le maatla ene ntwe mmotsa gore motho fetša ka yena o lebala gore ke ngwana wa mmago thokolosi wetše malapa a mantši ba phela ba elwa bana ba ka mowe ba phela ba sa boledišane gabotse ba phela ba go batšana ka dibolao a se bona ke phoofolo ye e renang go etša ye e leng mo go wena o a ba bua mama kgopolo wa gago e go betše mmele wa gago go betše mangeloi ya geno re santše re ye go a botšiša gore a ba kae o e ba ka gare ga seemo se o leng ka mogare ga sona performance ya gago ya sekolong e be e le jwang ge bašala ba tla no go jela mona ba go dira ka mokgwa ba go dirileng ka gona nna go bolela nnete ne ke le motho o botlhale ne ke le botlhale but nexa even le ke phasa nexa like dinambona mara ne ke phasa pila and then wa tabang e bile o mbopotsa se sengwe ntate moremi o re ntho ka mokgwa ke bona ne ke re like ba rongola test ke bale ne ke re ha ke fitla mo desking he tshwantse gore ke a di answer he tshwantse ke araba go ba le something nyana so ka morethinyana so gore tlhano ha so mara di answer di a tsamaya exact ka yona nako eo and e re ke tlhaloso taba engwe ya moretebile ke lebetse ashi hence ka mo haramela ka ntate maobane le ntate moremi ka mo haramela inside but ka mo morao ka mo harama ka mo morao gore sign engwe to e tlang ka yona like gore wa bona he bana ile selemo go fisa o le motho ra e re ko nna ko morithing ne gore go na le go kwala morithi so morithi teng o monate then ho fitlhile gore ona gore morithi o tlisa bore go bombo monate nate that gore long ka re rote tshwara gore in tshwara sa bore go leng ka re ke tshwara a o khona hal gore metlo aka hentse ke a feletsa a ponyile ke a ponya in tshwara sa bore go then ke e fitlhe and sen e yona e ke e nkisa mmolo gore ke bone ba kgalabe gore e tla ka disanyang tse di ntšintšintšintšintši mara gantši sen e le gore he bana e tla tokosi e ke kelema ka speed go tla ka mo go mahetleng thoma ke nakong ke sometimes a ke na boroko ke no tsoga ke no dula so a ke na boroko and then a re tsene tabeng ya mmereko ke sho yo sentše dithuto e di sentše re tsene tabeng ya gore o be le molekane ge o e ba le motho e go dumella gore o dule le yena kgweditše kae matšatši a makae e re ke re so ile ka nna le auto mongwe ke ntse 1 year and then ka the year re na ka nako tsetsa covid hona le auto mongwe gore ile ka nna le na the year 1996 then ra tlhalane then ka the year 21 actually the year 2020 ya bele ra ke tse number tsa ka o di tsere ko kae ke bona go tsena collector me ka ra ba mpotso ke nna ketekete it's out mo tlhalong ya ke kopa re tlhakana re boelane okay ra tlhakantsa pele ka because na ke mrata ra boelana okay yena e bile ne le yana khotletse unti 2 years re khaokana ka the year 2022 re fapana because ile nya kompetha nya konkgama so ka bula mafene ke tlogo but le no go ra bona ntho gore wa forward but fetsa ke mo block ntse ke mo block utla ka number ke mo blockile mo phone nyaka because on go tlosa botlhoko gore ke fanele ke bona motho pila pele ke resta because re ithumo yena but na here bola zaki ampotse so go ne jwala ga botse o ne nako kae o sa tlosa ba o sene molekane it's ko marathon ke tsele kwa the year ke emise tsa marathon ka the year 2022 after very khaogana because ke bona re ke ra style really to mo yena ya but go bolela nnete se sinna go go fa maele you are not well enough gore o ka tla wa tsena ka gare ga
taba tša marato no o swanetše gore o alafiwe a kore mmele wa gago wa sebo wa loka le wena like go tsena ka gare ga marato o le so malome ka kapa aowa a ke bone nka se re ka thoma ka taba tša marato mo go sesi wa ba bua santse re mo alafa fole and then a kgone go ba prepared go tsena ka gare ga relationship because di-relationship tša rena tša matšatši a di a boa di challenging too much o tlo kry-a e le gore o ne depression o tsena ka yona ka mola ya go ba wes kry-a malefo go roba pelo le go feta wa ithogaganya bale o go bušetša kua o tswang gona wa ikwešiša so a ke bone gore malefo sesio o ready gore re ka tla ra motsentšha ka gare ga taba tša no marato re santse re tšo re abeetše kua mma go rena wena o alafiwe pele o fole dilo tšeo di kwang ntho e go hemelang ntho e leng gore e atla e bolela le wena ntho e leng gore e go ntšha ka gare ga lapa dilo tšeo di bonang tše bageno ba sa di boneng santse re go thuše and bokotsi ba thokolosi wa tseba gore ke malome ka kapa thokolosi e timetša motho yona ntho wa gore wa mmolong a nnoši tšatši le leng e tlo mmotša gore namela taxi o ngalo se ka tlo sa ye kua gageng ane go ngala bele go na le fitlho ile ka ngala mane period of 7 months gore le ditshelo tsa kwa hae ke na le tsena ko Tefontein ka ngala mara gore ke a ngala mara morago ke nagana mama ka sa lo bona go ya ka mkgo ke go betseng ko hae ba go betse ka teng taba tsa go hae mara ka bola pe ko hae ka mara mama ka he o na le bana ba ba kae na le bana ba ithu ke ke bashimane okay malome ge le bona o sesi le mmona a hloka thušo ya mohuta mang man re lekile mo gongwe ra tsamaya re leba ko ntato mongwe pa le se ka mola ka lebitso nka se molekele ene o nna Waterfall gore a tla o thusa mo gae awa re le paranyana le rantsha tšhelete bjalo ra ira morago ga nako dilo tsa se tsamaye pila e le gore bolwetši bo ba gagage bo thomile neng bo tlile jwang ge le šetše le thoma go bolemoga malome bona o ka re bona botsene kgale ke ge le rona ne re tsamaya mola le mola re sa kry-e thuso bona botsene kgale dipetlele wa tswa okay bolwetši bo ga batho after o fetša go belega ngwana wa gago wa mafelelo a se mo bolwetši bo bo thomileng gona kgale bo ntse bo le teng e seng ke ime kgale ntse bo le teng bo go thomile o se bo a ba le ngwana ke tsena sekolo ka nele bo neta ke ka di-grade ya ntlhakatlhaka bo 89 o mo tloše leswiswi sa bobedi o tloše thokolosi sa boraro tloša lefofonyana ye nyaka medimo ya gabo e kgone go mo protecta re mmuše mo a ileng gona go thabola motho ke go tšea moriti wa motho le go ya go mmerekiša ka tsela e baloi ba nyakang ka gona so a gone gore o ka mo alafa o sebe wa mmuša a boela ka mokgo badimo ba mo nyakang ka gona so batho ba go bongo tsamaya go bona sesi a re be gore ba lekile jwale ka ge le nna ke lengaka ya setšo le nna ke bone gore nka leka jwang go bolela nnete seemo seo le mo go sona se easy gore o le so o ka fola ka pela the main problem ke gore rena re le batho ba alafi a se gantši re botša batho gore no se se bolwetši bo ba gago o tlo phela le bona maybe the period of 3 years and then ke ntse go alafa dilo tše di tloga
that's why o bona mangaka a sekgowa a kgona go go botsa reno bolwetse ba gago o tlo phela le bona go ya go ile wa ikwešiša so probleme ke gore rena go ba boima ka mo go rena mangakeng a setso gore re kgone go botsa motho reno bolwetse bo ke ba gago ba bophelo ka moka o tlo phela ka taelo ye e rileng bophelo ba gago ka moka so motho o kgona go go fa ditaelo and then o di emise 6 months after 6 months bolwetse bola bo bue gape so ke ile ke dutse fase ka kgone go šiša rona go ne le malwetse a mangwe mo mothong ga a tswe ka letšatši le le teebile ga a tswe ka kgwedi tše pedi it depend gore na bolwetse bo bone nako kae bole mo mmeleng wa gago wa ikwešiša madi a gago a ne bothata bo ne le dilo tse o sepelang le tsone bothata bo ne le dilo tse o di bonang tse malome a sa kgone di bona bothata bo ne le dilo tse o di kwang malome a kgone go di kwa bothata bo ne le motho wa go controlang re santse re nyake motho wa go controlang and then re make sure gore wena le yena a le sane connection o tlo loka o tlo ba right but ka ga geno go dula le motho wa swana le wena so ba tlo ba ka gare ga kotsi because motho wa go swana le wena a ka bola bana 2 months o kotsi go dula le motho wa moso santse a lafiwa a fole a be right because go dula le motho re tsebang gore motho o fela kgopolo ga ge sabe ga botse a le tlo tseba le nakwe dilo tše di mmotšang gore bola bana ba tshuma ntlo sepele e diragetše senenneng ka thokontša ka mo bo ZB ka mo so ke problem e leng gore no re gatlhana le tsona matšatšing a bolekgono dira di sahlela batho ba ga borena ene dira di tekemišeditše gore fa challenging mo go batswadi go bosesi go botate go bomme go bana ba borena so re swantse re lwe le tsone so se se o ne o bonala ga botse gore no ntho e ge ba e dira be e sa lo monnyane be ba kwiša mmage bohloko be ba kwiša batswadi ba gage bohloko go ne ntho e se se ba mo diretseng yone ene o ka no kry-e le gore be ba no mmakiša ro sesi ko mmotsana sesi o hlalefile sekolong sesi o tla phomelela tla tsoša mmage cause a ke nagane gore motho mogolo a ka loya motho go ba go rafeletša e ba soke kwa re bolwetse bo bo mothomile before e ba le bana so di-boyfriend a go ne gore se se di tša go kgotlelela wa bona o ka bona o ne le bolwetse bo bo palelang ke go kgotlelela ke batswadi ba gago bana ba mmago go e ba boima go bona gore ba go kgotlelela go tla ba thata gore monno o mongwe a go kgotlelela o ka bolela le ena malome kaka nna a ke nepolelo tše dintšhe prof mara nto nngwe ye o ka reng ke a e bona a butimoki ke a buta a sese ke bana ba motho batho ba ene ke sa tsebeng gore ke bona ga botse nang a buti le ena impotsa gore ga a raete ka tebelelo ya matlho go mo lebeletše a raete vele wa gona ke go right na o bolela nnete mathata ke mane na mane a ke itse wa itse gape ge go sa tsebe lena le rena re ka se tsebe na mathata mane le mo mmerekong ke le ka bereka kontraka e nngwe mane nna ke sa ratwe ke batho a ke itse bjang mane ile a re ka sa itse ka 2005 man ka wa ko loring ka nna nako e telele ko sepetlele a ke itse ke ntse dikgwedinyana ko sepetlele ka re kgwedi le dibeke ene ka tlhole ke boela kwane ne ke fele ke ya and le tšhelete ya teng ya go gobala ba ile bamphanete ke gotse ne tla bona tšhelete ya kgwedi ge go ntse go ya ka ge ke ya ko doctor ko sepetlele ko kalafong bane wena o lokile ba re ke ra ka bong ba re nna ke lokile awa nna ka ya ko makgweng ka re awa nna a ka fola di-doctor ba re nna ke lokile awa nna a ka fola nna ke a tloela ke le ka napa ka tloela le ditšhelete tseo tsa di-bonus tseo tsa gore tsa bo UIF tseo a ka no di tloelela sa ruri ka no ra go pete kono perekela ditena o sana taba lena le mosadi a bute awa
o ile wa ba ke le a yena tlhala a ise be ke be le yena a ise be ke nyale total o ne mengwe ga me kae gone jwana 64 so go tloga bosoganeng ba ga go fitlha gone jwale ga gone mo o ileng wa tshepiša batho selo awa o ne bana a ke na bana prof nobody the girlfriend bjalo re tlhalana ka mo jwale o nna ka mo le ka mathata be ke a bona ke a mantši go feta ka mokgo be ke nagana ka gona no o bona lapa le a ke tshepe gore mathata a ne le ba fela ka mokgwa o bonane tšwale tate gape nako ya sepela yona ya sepela vele ya sepela santse re loge leano at least ngwago ngwane o moteano ba gona mosadi o kae nna mane go a nyewa ai man nna ke na le bate nna ba nsenyetsa mane nna ba nsenyetsa awa nna ba nsenyetsa ba nsenyetsa no gape papa santse o be le mosadi go batla ka mokgwa le nna ke a batla santse o be le mosadi and then re go thushe o be le bana o be le lapa ka gore gape ka mokgwa a go sa kgonagala eile yona ile ke nnete yona ile vele jwale re ya iwang ka kapa wa tseba moroka ke le ba ba kae ka gae ba ba leng gona go jwale ba ba phelang re 6 bana ba mamaka ke 5 boys 1 girl ko ne re 6 boys 2 girl a sa go tlhofetse ngwana ka mo tsating setse ke di 1 okay and then ba bang for ye e leng gona go jwale dilo tša bona di sepela ga botse a di sepele ga botse man a di sepele ga botse go re bjana mano mongwe le mongwe o ne go gogela kwa so tate go jwale lena le sa dula ka ga bolena go jwale nako e ntse ke nna mo toropong a o ne motse ge o tloga makgweng banna ba ya gae ba ya go bona bana wena o ya ka lapeng la batswadi ya ke ya ko lapeng la batswadi okay gape tsepa ke kgopelo botšha basadi ba ge ba tšhaba ba ro ba dirang gape lapa la geno le tla ba bothateng sesi ga a santse a be le monna go apala wena o santse o be le mosadi go apala kudu ba ro ba dirang basadi ba o motee maybe wa ileng ano go botša gore monna ba ro ba dirang ba re go pala kae re kgone go thuša ne man wa itse mane e ba tla tšhelete thata and o ka e le gore motho ba tla tšhelete ntšhi bjalo kgwedi le kgwedi motho mo fe tšhelete kgwedi le kgwedi kry lo nako o batla bo 600 1000 nna ke tlo ikry-a kae je tšhelete o kry lo nako go bereka matsatsi a mabedi bjalo ka matogo go boima mane ka matogo go boima matsatsinyana ya tšhelete yona pa e tlo re palela le rena re ya go bala re tla tsore le go elelengweleana ne motho a teng go motsa a utlwisise mana a utlwisise gape ko gae nna ke a thusa ko gae bjang dilo tse ntši o kry le gore mediro ya bontate e tshwanetseng ke kire ke no mogole motse ke botsa gengenyane e kengenyeng latelang ke gore a re re bjana re lokise ka right ntate la tlhokofala ka 2005 a re bjana o mongwe gogela kwa go boima dilo tsotle family botsisa wena e re wa ilisa e re bjana le bjana jwale mosadi le yena shu and wa bona rago ya go tla ngwana wa le 600 ba tlo yo oketse ya mana go boima mana go boima ba le rena re ya go bala ba re tla ria ba a o ne nngwe tsela ke yona bua le ka gore kudu ebile ba toropo o dula kae ba kwa toropong ke dula ko valala a o kry le go bereka ke bereke pila manuel batho ba tla no rene mketekete o bereka 2 days beke nngwe beke ke bereka 1 day so bjalo ke a phela ka mokgo ka bitšaneo mara no re tlo go thuša re tlo go nyakela go senya ke tšhelete kudu mosadi yena ke santse o be le yena gape tabe ya gore
eish o tlhoke mosadi a se yona wa go bereka yena mosadi a seng kwa mo kry-e go no tshwana yena ka se o fe tšhelete yena o batla tšhelete wena o fe yena wa bona mane le ka bolela tsatsi lebe le o sobela manawa mane ke a ira ga mathata ke a mae le ko gae o ka le family bo rangwane ba re irela ntata gao seketekete dilo tse wa tse go boima nako e nngwe ei o ka le batswadi bao o ka le ntata go wa kolota kwa go boima yo tate ae tate ke go tlweletse le gola sasa ebile a se gale ke thomile go gola eo ke thomile lashe ke na le kgwedi I'm sure kgwedi di ka re ngwaga le dikgwedi tse pedi ene mo gongwe mo ana ke gole yona 2005 yeo ke gola 1260 banong ba e oketsa ira ka re 1400 ya shota 440 yona ya shota mo gongwe ya lori ke bereka one day e nngwe le engwe mo bekeng manta mo gongwe ke a tshedisa bjalo wa bona ka no tšhelete papa 1.4 or 1.2 ye le balang ke a matogwana ko le berekang gona 1.2 ke ne ke gola ke a sase ke gola ya matogo ke 1000 nako engwe ira ka ke bereka manta nako engwe ira 260 times 4 ira nako engwe 1040 a re die so papa ne go ya ka mokgwa re tsebang gore tšhelete ya sasa e ka gona tšhelete le e golang ke nnyane go ena le ye e golang ke batsofe ke nnyane batsofe ba gola 1.9 2000 o ka re 2100 so ya papa ke bo ma 1.4 1.5 ka gore ke le ka re ge ke ya kwa ko botsa ba re mose wena wa bereka ba re go na le batho ba ba kry-ang bo 300 ba re wena o kaone matsatsi a mangwe wa ka 2 days o shotang ye tate mara wa tseba a re santse re lokiše taba e basadi ba ba go bereka le bona ba swanetse gore gape ba fela ba re latlhelela le re ba fe wena daedang ka tsewa iregile daedang ka tsewa iregile mosadi a fe wena tšhelete ke na le nnete la itse ino ba zola magobe ole o letseng ka yena o ile a irang mara bofelong gwa ba botlhoko no mara gape tabe a seo a kere ka gare ga lerato re swanetse re thušaneng re swanetse a go bjalo nako ya gona bjano e boima proof nako ya gona bjano e boima metlhobe ka o fela o sa re ne motlhobo o itseng ga o rate tšhelete bjalo nako ya gona e boima le ona mapedi a setša thomile ba botlhe ona morago o ka re o kaonene awa wena ga o se bofitlhe moo o tla re ne mara jwale papa gore na gape gore o be le mosadi sontse o ntšhe tšhelete a kere mosadi ra intsha ra itse gore tshwanetse ra intsha mara ena ka se go fe so papa jwale mara re tlo sokola basadi ba bereka tate ba sa re fesele gomme a ba gofe ba ka se go fe jwale ya bona e ya kae ba ba leng kaone ke batswadi ba gae ba gawa se selo le ga ka se go botse straight ya mo re tlo swara bothata mo gape papa ko mogolo gore a re tabe e tswa kgole no a re no kgotlelelang tate ba le re tla ria jwang gape mosadi yena wa nyakega yena wa nyakega jwale taba ke tabe ya tšhelete bare and mola e se gona ape tšhelete a e gona tšhelete a e teng gape tšhelete a e gona tšhelete a e teng awa jwale ka mo baneng ba mokgekolo ba leng gona gone jwale masogana a mane ba ne basadi bona heba o ka re ba ntshitse mahadi o wa berekang re bela kwa yena o ntshitse mahadi ke kgalenyana so mosadi o kae wa gage o teng mara seng ke a mo feleletse
mara ba right ba kwana ba dilo tsa bona di gabotse ee bona ga di tsa bone tsa mape ba kwa and then two ye nngwe ye te tshwanela le abuti a bane selo awa go na le mosimane o mongwe kwa gae o latela nna o na le bana ba baithu o na le mme ngwana gae gona kwa toropong ba hirile gona kwa gore ba be gafe le mebereko mo ba berekang ko teng and then go na le mosimane ka o mongwe wa lasbon le ene o tsamaya nako ete kore a nyako gore mekere o change setapeka a tholagale mara yena ga re nyako gore founela wa fone gore maybe o ne o kgopela motho nje gore a mo founisa nokele airtime yena a nyako tholagale o tsenne go tla kwa gae okay ka le go tlile a boa gape no awa ene o bereka pila mara a na taba le rena ya mara wa bana malome ka kapa taba e ya tate ke taba e nyaka gore baswa ba itsebe ka gare ga lerato banna re a thušana go nyako thuša mamago bolela re thušane ka re tšatši le lengwe o tlo nyako thuša mama wa kry-a e le gore ga o nape o loka gabotse go kosa ra thuše ke nna a kere mmatswala ka ke mmaka le wena mmatswala ga mmaka o tlametse ya boele ka mmago so re swanetse re thušaneng malome ka kapa tabe ya gore re nyakeng monna tšhelete le ga a senayo a se yona go ntšwa le tatešo o a tšhaba gore gape nka mosading go nyakiwa di-600 mara jale mosadi jale o tla ja tlalana no rra ga a bereka le yena a fela a thuša molekani wa gage gape mosadi wo mollo mongwe a gopole gore le yena o wa ga lapa la gage ka gore la geno o ka no le yaga mara mafelelong o swantse o be le lapa la gago tabe tate a llang ka ona ke taba gape ka mokgobelo wa mmona wa tšhaba re tlo fetša buang gape re tlo tšhaba ka bontši ande jale bothata ko gore le ge re ka re ya mo tsomiša ba šetse ba mokwele gore ke ngame bo gogela morago gape monno o alla monna gefo mara e go wa mo kwa o mo motheletše ka mo o re awa gape tate jale o swana le Alfred Magongwa o mo swantša le Alfred Magongwa le a mo tseba Alfred Magongwa o nna kae magongwa o ai ba rawa ka story alright a gone molato batswadi tate ya se sengwe mohlomongwe ntle le tše tša go hloka mosadi le bongame o be o duma mo bophelong ba gago ge profa ka go thuša ka eng na at least anthuse meskin ke be le lucky so lucky ya mmero ka matogonyana so ge ke ra dilo at least dire ge alright entle ke batla bo ba ka ba nthuse bano bano manu ka le re motho a teng ge le motho re a re skete re re le mkekolo skete ai motho tswara mola le mola rana tšhelete no papa mara a kere go ndwale moroka ya o tlo checka lapa le la ga bolena ka moka a kere go ne le kgonagalo wa gore o ka no kry-a e le gore ntho e diang gore le seke la kwana le ge le bana ba motho le ra re dienso go sa direge ke baka la re problem e ka gae and then o tlo e lokiša ye wena ke na gore mo bophelong ba gago o ne o nnoši o sa ba le mmago o sa ba le bana ba geno mathata a bophelo ba gago individual okay min alright na ke no batla e tsa nthuse meskin ke be le lucky for mereko meskin ge ke ra dilo tse mebereko ya badimo ye e rege o right ka ntle le lenganga wa bona esmanete genge ya ko etsu a ke batlolwa ke ba ke le shata bjang wa bona ke ba ke le shata re lwe for that ntho a ipilan wa bona well ba teng ba ba nwang wela o netaba wa nwang a nwe ke tseo ke tsa gae tse wela o netaba nei o teng o mongwe mansale ai ke ba be dina ba dina go tla gae lutu ka loso na o mteng gona ba no ka bona ke 5 months ne re buluka burwa ka di 10 October o fit o 10 August ya 10 August le gona ba no a se ba tli o mongwe o latla phone a size di phone number tsa gae wa phone ka nako
ka nako ya ga o reka phone latla di phone o di latla no and then no bereka mereko mo right that is why mereko wa thuto that is why batswadi re maybe mathata ka kua lapeng la ga bolena go ne le ntwe e rakang bana ba gore ba se ke ba tla gae ge ba nyaka go tla gae okay mogala bo o tlo ilukisha ye o e tlogeleleng yena o tlo ilukisha le lena o tlo le thuša le tlo ba ga botse go ne le se sengwe se e leng gore le se a shota motlho mongwe pele re ka laelana and then re a tsentšha badile ba bangwe go sana le se sengwe se le ratang gore le ka se bolela nna thuso e ke kgopelang ko Dr. Moremi ke ngwetse mo because ke na le bothata ba go lebala ke seng ka e balana mara matho mongwe o ka re o nyakilo ithiba nkore re bone pele o ska tsa kry-a tseo tsa mafele tse ke tse le gore a da tshwane kwa hala mo moyeng ke kgopela tse itiretseo mafelong wena okay ya all right ore re tla e bala ge re feditše re le kako okay no ke di normal things ya ke tsona tše gabotse le gale bo o tlo di dira most ya o tlo le thuša ke re ga itsedi yaka abuti o zo ngelepo ba bo Moremi ne ya ngiyabonga ya from ekhaya empilweni zenu nangabe go na le dinyama o tlo lwa le tsona o tla le thuša ke department ya gage o a tseba re tshwantse a thome ka ya fetse kae ra leboga le lokologile a re lokologile le sure ke sure all right a gone molato re a leboga nako ya lena batswadi le ka re emela ka mola reception ka mola and then re tlo le bona okay okay
ka se go fetogele re mogwera wa gago wa potego 96.3 FM, your friend to rely on. Alright, motheletši wa Mmutse Community Radio gona fa le go 96 number 3 FM metsotso ke e lesome fela go ikela go area lesome 10 minutes before the hour 11 o'clock lenanego ke lenanego la pitšentše kgolo letšatšing le le botse letšatši la bonne la bomme ba merapelo letšatši e le la masomepedi tharo kgwedi ya teng ngwageng wa ketepedi masomepedi hlano le a roropa lenanego la pitšentše kgolo le emeletše ka re ga moago kgoparra wa MCRS Media House kgaso le mmela o mogolo wa R573 wena gomme ba re ge e le moloto ke lena la tsela ntwewe gomme wena ge e ka ba ke gona o bula selemo sa go sa mmamoratwa ke ya go dumediša ebile ke ya go amogela ge e ka ba e sale o dutse gona fa go 96 number 3 FM noemelela ka maoto ka emiša letsogo la ka la go ja kareta nke ga te tanke ga bedi tanke ga raro re ya leboga balli a baga mthimong go tswa gona ka fala lefatsheng la Allemansdrift ge ile ga jwa le gona re nametše go balli ba bobedi bao e le go gore ga jwa le gona wa dipitša di a kgaba dipitša di a bela ngwanaka ga gone molato moroka balli ba rena go tswa ka mona lefatsheng la mpheleng a šiba bona nke o ba tamiše o ba amogele semmušo thobela prof thobela ba gešo le kae a wa nna re gona a ke le dumedišeng a ithomeng kua go sesi wa roko e botse kgaitšedi le kae
moya wa ka 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 ha moya wa ka moya wa ka moya wa ka moya wa ka ha moya wa ka ya mara koko mo tlogolo tse ja gago ka re ke baeteni a fa ba tsena kereke bona ba or le nyaka re le letsetse mbiri maru le tlwaetse yone ya no a gone molato ka mo ba re lokile bana beshu ba re lokile a o se ke di bone o ka nape wa no thoma taba tša gago gabotse ngwanesho wa di thoma fase gabotse wa tla le tsona o thekge ditho mara o bolele dinnete tše e leng gore wa tseba gore o hloka thušo mo godimo ga tsona nke o tiedile mo mampi a re lapile melana wanna ke ngwaletse pitšeng tše kgolo ke kwa thuša batho le nna ke bona kare di tla nthuša be ke dula ga bongwanyane ga ba auso a nnyalešitšeng le makula ke thomo dula ga bo 2008 2009 2010 ke thomo tloga ga bo 2014 be ka dula motseng o mbare ke ga bo mahlatse ke dutse mola ke le pregnant kwa ngwane wa 2016 okay ngwanyane ke so ngwanyane a o so o rile gore a mfounela e le mosegare so a mfounela a re mahlwana o mo kae gantši mantlwatše ka mahlwana o mo kae ka re ke patlamile a re tla mo ka pela-pela go nento ko go swaretšeng yona okay ka tsamaya kae kwa go wena ke fihla go wena ka kera a dutse le bo makula mang a maithung le yena ka fihla ka re kgante ompile tša makgwa wena ke tlo rena makgwa nna ke sa tsebe segwana a re a e thega o boletše le makula le gore o itšeng na ka tsena sekolong thata ka kapa sekgowa se a ke tsebe ga botsane go ne mo ke felang ke sekwa go mo a ke sekwa ngwanyane a o so o boletšile batho ba fetse bolela batho ba ba bitšana makulela ba ya ka thoko le yena a ba boa mo a tlama go nna re ke di bone ka ge o selemo o dulang o tsamaya o dula mo metseng ya batho ngwana modimo o nkwiša bohloko batho ba re banyaka ngwanyana ka mo South Africa a tleng go saenela tšhalete ya o šupa o mongwe ba reng ke pilo ba tleng go saenela tšhalete ngwe ka re wa a tlo o fo kgetha nnana a re ka re ke go bona gore o nyaka thušo batho ba re motho a ba fetse o saena tšhalete a e fetse o tswa ba tlo magela forum ba mo tsenyetša phatlho every month ba mfa tšhalete a dijo ka re jo ngwana ešo ka mokgwa go leng ka gona nka thabela thušo eo ya gago awa ba re okay ba mpotša ba re o shapo ke re ee ka mokgwa ba boletše le ena okay batho ba le ba dia gore ba tsena ka koleng ba tsamaya ka tle gore mahlwana phasa gago e kae ke re phasa ka e gona gore okay o e late ka moswane ka 6 ro namela taxi la 6 ya frugo ke re okay shapa wa vele nna ke fihla vele ke a lokiša dilo tšaka ka moswane ka 5 wa mfounela gore loka ke a tsoga ra tsamaya ra Middelburg a re fihla Middelburg a ra ya mo tšatši leo re fihlile mo ra robala go gongwe hoteleng ya nngwe so ka moswane frugo ka masa ba re thuša ra yana nna ge le go njwela a ke tsebe gore ke efe a re fihla mola beile ke di office be go tlatše makula makgowa gore ke Nigeria gore ke bang ka re go fobolelwa sekgowa mola ba ra tsena ka rumaneng e nngwe ba nkgatha dinepe ba kgatha leo pilo dinepe a fetša mo ra ka go gongwe so ba bolela le Katlego a fetša mo a ra wona ngwane ko ešo ke nyako mo thuša mahlwana o shapo na ka re ke shapo banne ya lephepa ka saena ka gatiša menwana le yena a gatiša le makula ala ba gatiša a wa ra tswa ra ka go gongwe a fela go gongwe bantšha ke yona ke se gore ke tsona certificate seo a ba mpotše selo nna ra tsamaya re namela koloi ke re Katlego batho ba gago ka reng ka re ba loketšwe ba tlo nthušaneng a re wa wene fana khulega ra boela kae re boela Middelburg re fihla Middelburg ba re tsenya ka KFC ba re rekela dijo wa wa ka o ntšha founu o nne ya founu e mpsa o ntšha 200 ranta wa nnea o rawa ye a se ya transport already re ipatetše ye o tlo fihla wa rekela ngwana o ba botse gore ke ne ngwana o mo i-1 o ke mmeng kwa bistu and be ke ne bana ba ba i-5 ka nako ba ba i-4 ka nako eo o botse batho ba le rona ke ne ngwana o mo i-1 okay ra tsamaya ra ya gae ke October ban romela 350 mafela ka di-1 tša November ka December ban romela a founela batho ba la rena ke sore ke dipain ke gore a nyaka tšhalete ka mekgwana nyane mengwe batho ba le ba romela 1.2 ampha 800 le ena a tšea e nngwe a re matlhwana gape ke bone gore ka re bana dijo ke bone gore ke go nyakele tšhalete ka ra wa gona tabang fana January ke a belega
ka di 26 ke belega ngwana wa ka wa 2016 ke makala ke ka kwa Philadelphia ke re ke re certificate ke na ka la go ya bana certificate ke re ko re certificate ke fitla ka kwa ba ra wa ene sezi gape o nyetse ke re ke nyetse ba re o nyetse ka di 15 October Queen wa Ahmed jwale a gona bothata re ka go riela ngwana certificate ka fane ya Ahmed ke re aowa na ke dinyake tšeo a ke nyaka ngwana ka ya bitse ka Ahmed ba re awa ka ga e sa le semetseng so ngwane mo letela thoma re ya kgwedi o tsamaye o e goroba sedala ba tlo go lokišetša ba tlo go cancelela ka e sa le semetseng a wa nnete ka jula batho ba lasang ka ba bona ka tsamaye ngwana ke jo thoma re 2 months ka tsamaya ka goroba sedala go mafese a fitla go mafese ba re awa go nyakega motho o nyetseng le ene gore a tla saene mo le kgono divorce ke founela ka tla go difounu ja ga e sa tsena ke founela makula le founu tšela mampileng tsona a di sa tsena ka bodi ngwana ba tšane bo ma 3 months batla bošego ka bo ma 10 11 ke sa dula mo ga ba usobe ke dula go wena ba wa fihla wa kokota ke ka tle gante wa ile re bošoro so leng nyadiša ke sa tsebe na o rawa mahlano se ka wara na ke go tsentse mo le ke tseba gore o tlo ba right when a re nya ke stand batho ba tlo go agela ke re a go sa tlo tswa chalete na o rawa a se chalete mfanna be ke tšhaba go botsa be ke tseba gore o tlo go gana ka re okay ke tlo nyaka stand ke kgopela ba nkageleng teo go nyala a gona problem mara selong ba tlo nsupport mara ke kgopela gore ba nne a be le certificate a ke tlo jela ngwana ka sene certificate o tlo re a re se ka bara ba tlo ba tiza home affairs ka mo go nna ba nreetseng ka gona gore ke gone ba shapana ba ka ba be shapa tlo ba shapa ka re okay shapa gona taba ngwagola wa feta 2016 ya feta ka moka ba fela ba romela 350 ke fela ke ba botsa ke re ba tlo ke nya go dela ngwana certificate ngwana ka gapa a gole awa o fefela ra wa re tlo go lokišetša a tsamaya gae 2 years ka moka se gona gae ke sa mo kry founung motho ele ena fefela ya romela 350 ego a re fetše o romela 350 a ke re ke ya difounu ya founu tšela e sa tsena ke tlo tsena ka di-1 ke bona tšhalete e tsena mara ke re ke ya difounu ya nna di sa tsene ke re mara batho ba mose ba bapala ka nna ba mokwela ba re o Pretoria o tlile 2018 gore 2019 gona moo a emile ke re ka tle go tla wa ntšhabela ka mogo šetse ke movile mo la gaboela ke dula go gong phomolong be ba sa tle ba sa dula motho ke re ko o reka stenisele ka palelana tšhaleta motho ele a bitša e ntši ka rena be ke tephelela ga tšhaleta sasa ka nyaka stan nka boela ga mama ka dula ga mama ke sole ke mohlotla ke re ka tla gore botša batho ba gore stene se gona ke a ba botša maka re stene se gona gore ba kgone o tla ba nlokišetša ditene ke tše dintši ba nka fotla ba romela tšhalete kae ka spatela a wa fela re ke tlo ba botša a ba belega a tsamaya gape tsama 2 years ka moka se gona gae ke fela ke re kgante ka tlego mara go riegang mara gane ka tle go bolela re ngwana certificate go riega gore ngwanela wa gola tswantse a sekolong o thome grade R Pretoria ka mogo nka re kokwa go mmoleletse gore ngwana a ne certificate mma go sa le busy ka sona a ba mo tsenya grade R kua magweng so nya re grade 1 ba re ba nyaka certificate ba mo romela mo gae a fitla mo gae ka re ka tle ngwana o nyaka certificate awa a founela batho ba ba re ka moswane furu ke na mele le ngwane le kitchen wa bobedi re tle Middelburg ba tlo re fisha Witbank ba tizitse mo re fihla nna ko for certificate a wa ke fihla Witbank bila kana ka ke motho le ena batho ba ke tsamaile bona go ka ra ba ntsebe ke tsene ka mo officing ba ra ba se sena re go tsebe mo a re le bana di farri di fraud mo eng ka ngala nna ka mo officing ka joka tsama ka phone ka tlo ka tlo wa ile ba pala ka nna so bilo a mo phone a sa so phone okay re butša ka transport le ra boa gae ke a sekolong nna ka ya sekolong ke feta sekolong ka bolela ka re ke kgopela ngwane a tsene sekolo ke sa le busy le certificate sa gage ke tlo re a se dile ka tla ka ba mo tsenya le computing okay a ba ona taba mo tsenya sekolo a tsena grade 1 ke le busy ke ba tsonya ka certificate ba mfounela tšatši leng ba tsama gore ba sedala o ye shopong ye solo so ya makule ba tlo go fa tšhalete o tsamaye le bana bao o ye home affairs re boletse le motho wa home affairs o tlo wena o fihla o fore o nyaka ke sa gopole o rute ke re ke nyaka mang motho o tlo go thuša o ile o bolela lena selo fo mfa maphepha a bana a gore le certificate ga wa ke fihla a usola batho a ba tsebe ga ntsebe ba fotse ba leina la usola a wa se sena wa dilo tše ke tše tsa mo nyaka lekule la go le tle le sa ga batho ba a ba go divorce mo a mpona le nna ke a tswa ke a tsama ke boela ga ke fitla ga ke re katlego gante go riegang mara le ba phala ka nna ka mokgo le san reele go nyo le je ke nyake le ntloela le sa yaga le bana ba ka ba sa ba re certificate tšela go riegang ka molata o ne le monna gage ana matlhelo go pelo se ka tla mo o tlo ntošanya le monna ka re ka ge nna ke sene monna o bapala ka nna ba tso re ke nya gore monna wa gago a tsebe gore o nrileng bana ba gago ba sekolong bana ba gago go la sasa nna bana ba ka ga ba sekolong ngwana ka njo sonya e crèche wa gago ya crèche mongwe ya sekolong o re wa o sa botse makula ba gore ba nriela ka mogo ba go rietseng ka gona a re jo mahlona motho la gago nyetseng le ena o phua ana chaleta ka se gone go riela certificate nna motho o tšontšha 100,000
polokwane gore bana ba ka ba be le certificate bana ba ka ba le certificate tse ithutu e mongwe se sengwe se sa mashilo ke sa ga sa fana gabo se sengwe se ke sa fane ya makula ke re okay aba fon reela so le a gona taba ka re se le bapa ile ka nna a gona taba a ba ntse ba nkisha Witbank gape a fitla Witbank bankisha ka go sa di mongwe gore ba boletse le ena gore go rileng a usolo ngwala maphepha o mpha maphepanyana manga mabedi gore se tsa maphepha le o lishe sekolong o fihle ba botse gore o sa rile certificate ke 2018 ke 2020 ke 2021 ke cha phepha la sekolong ka fela sekolong ke rawa ke sa le certificate ja ngwana shi di ba rawa se ka phepha le nna re nyaka go phepha le go ba le ID number gore tsore ngwana certificate se etla se mo tseleng ha o ke ba founela ke gape phepha le ba a ba le nyake mpa nyaka la ID number par tsama Witbank gape ke boela Witbank ke fitla Witbank batho ba le ba re ba le ba go go mafesa Witbank ba ra isese maphepha shia ke re ono re ke amantshwa a re bere ke wena fela maphepha a leng mo re tlo a checka ka June kana go ke March bara ba tlo a checka ka June ke ka June jwale ka June ga ngwana ba re ba mra ka sekolong go tlo ria gang na ba ra isese bona plan ru ria jwang a wa ke a jo Witbank ke bua a ke fetso bua ga ke molata ga go ne monna ga ke re ka tle go bona tswale go jwale go go swarisha ka re go jwale o mpotsa ka motho ka ile mofu o mpo motho o bona gore ko mophua wena wa gago o gommena go pela gore o bolela batho ba o le nreleng plan gore bana ba ka ba gone a sekolong a wa o fosora ka moatlo le fosora ka matlo la man la bone o tla go nna o re matlwana ka ke a Middelburg ke re okay a fitla Middelburg go pela gore o bolelele batho ba gore ke bana ba ka ke gale ngwana go nyela o ria 9 years a sekolong o ria 4 years o ntse wa graduate so ja sekolong wa go tlang le ria jwang o rawa ke tlo re fitla Middelburg mfana ka go founela o tsamile le Middelburg a founele bi o tsamile furu ka ma 6 le go taba mawana o tama tuke mo sendela SMS ke re ka tla go tseba ga o ka se ge o ka se bolele batho ba ke tlo bona gore ke ria jwang ka re ke ngwale tsena tsotela lona ga emfetole mara ke tlo ikere ya thusho o rawa ta mphetole weekend ha feta mantaga ke a mmona ke re ka tla o rile ba go sendela SMS o sa mfetole nna ke tsama ngwanyane mo ha o so mo o re a o solo amra gore ka tla mara wa o bapala ka mahlwana sona wa batho ba okay ba tsebitse mahlwana dilo ga ba di rela re wa tsa nna dilo tse le nna be ke re ke a di ria a ke tsore be ke re ke ria nna mahlwana be ke re ke a mothusha ke re bala ka re wa bona gore a ke thushege wa o sa ntshege ga o sole ka mo go ntsentseng go nyo lompotsa ka motho e ile mophu nna gore motho ke mophu ke tsena ka nna mona ara wa mahlwana ke tlo go fanda tranta offices ya ga go gape a boele simpu ka re se o tswa palla ga itre ke mone ya tšhalta bana ba ka so nke re ke le bana ba ka dio ke nna be ja se gore a ya nthushe bara ka se gone gore a ka re le bana ba ka certificate nna ke sa pele ara wa re tlo le ka la mafelelo ke filo motlogale ka mogo ka kra ba o se ba bang ba utsi ba mahlwana a re go thushe o ngwalle pitšeng tse golo maybe ba tlo go thusha yo nta ka ka be nka le ba go le ka fo nthusha gore ka fo kra net certificate tša bana ba khona sekolong jalo jwale kana gore ke la ga mankula le la ga motho wa gago kwa ga mang kwa ga Ahmed kwa o ma Ahmed go le mo go ya ka molao o ne bana ba kae ke ne bana ba 6 ka gare ga bana ba gago ba 6 ke ba ba kae ba baneng le di certificate le di pasa 4 ye ka mo kae nayo ba ba ithuba o mo wa mathomo o ne o ri ya 20 ngwago ke pala go mrela pasa ka na taba tša makula o mongwe o ne 17 ba bang ba bane sele ba banyana o mongwe o ne 14 o mongwe o ne 12 ke kwele o re ka ba dilo tše ka moka ga tšona o di dumetše ka baka la motlhako wo o beng o le ka gare ga ona ke kwele o re o be o dula kae o hlokometše lapa la ka mowe ke moka wa tloga kae wa ya kae gape o hlokometše lapa la ka mowe motlhako wo o hlakang wa go dula metseng o ne le ga geno bothata ba gago keng nna le mama be re sa kwana ga botse le ba kae step father syllabus sa swara bana ba ka ga botse ba gago fela o a moshimanyana wa mathomo ngwana ga wa moshimane wa mathomo o be a dirang gore step father se se sa morata mola se rata ba bangwe gore a ke tsebe mara mama la mafelo a nraka o boletse a re ngwane ya gage o nyako mo lushantšha le motho ngwane ya ka o nyako mo lushantšha le mogalaji wa gage kare a go le ka mogo o emelela mogalaji wa go ka ngwane o napa go bakilwe direkere ba re ngwane o tšere direkere tša step father se a le tsona sekolong ka re ba le kana pela o manya ngwana ka baka la direkere kana bo di ka direkere tšela mama bona nna senke tša direkere jalo ka se ke gore o tlo eme wa emelela go ka o ra di tšea ba re o di tšere mama a re awa kampe o tswe le bana ba ba gago ka re gore bana ba ka batla ba tla išega kampe ke tšwe alright
back to business o bolela gore Katlego o go kopantšhitše le banna ba mo go banna ba babedi go be go ne le o e leng wa gage and then go ne le o a swantšeng e be wa gago le tloge le kgopelane tša marato goba le no o dula godimo ga deal ya gore ba tlo go agela ke moka ba go fa 1,500 ka kgwedi aowa ba bolela ka 1,500 ba file gore ba tlo nkagela ba mfakela phahlo every month ba mpha tšhelete grocery be le kwane ka bokae a ba mpotša price ba file gore ba tlo mpha grocery mara every month for sure go thoma yona 2016 eo until ba thoma mpha 1,5 2020 ke fetso belega ngwane wa kwa bobedi go fitlhaneng le fihla le no o ba go fa di 1,5 every month so every ka di one so communication ya ge o receive di 1,5 e pallisha ke eng gore e fihle kua tabeng ya divorce kapa tabeng ya gore o credit certificate bona tata ka taba ya divorce ke boletse ke sa tšo ke ba le ngwane wa bobedi bandrela ba re awa lawyera re ke re tlo go botša re ke re lawyera le ka yona December ya last year ke ba boditše ka bo ma October ka mo tša ka re pilo gape nna ke tlo kgatlha ke ge go mpha tšhalete bana ba ka ba tlaišega bona ka o nyako ya sekolong kana pilo ke mang ke anyetseng okay ka re go njwela ke tlo kgatlha ke ge o mphari 1.5 ke nke ke e gola ka sasa a ena taba ke kgopela gore o divorce ke nyaka divorce a re awa mama ke tlo go divorce after 4 months ke tize ke October nako eo ke re a ore after 4 months moslobele go mafepere wa re go ba bo March a o ya feta maloba ka January wa mfounela mahlo o re ba wa mpotša gore ba re o founiša abuto mongwe o ba felang romela tšhelete eo o mmotse gore mpotse gore a mpotse gore ena wa tsamaya o ya gae o ne 20 years a sa ye gae a tse gore o tlo boaneng ke re jale ga a tsamaya wa tife ga a sa boa ke futša ke botšiša ngwanye Katlego ke re Katlego fa pele ka re ba re o ya gae wa tife ga a sa boa na ka re ke mokgopetse divorce a re tlo ntifatsa after 3 months jale ka re o sepedi go tlo riegang ka nna na bana ba ka go tlo riegang ka bona a ra wa matlwana na ke tsebe ba re o boletse le wena o go file 400 ro re la bana certificate ke re ko re la bana certificate ke sa gone ba re la bana certificate ka 400 ka fa ausi wa ka re a tsamaya a leke ausi ka o tswa police station after police station ba nyaka affidavit ba mo romela Simpupura ba fitla ka mo go ba a ke tsore ba mo retse ba reng kwa Simpupura ka re o buile matlwana nna ke paletse ba re nga se gone go re la certificate o ye mogolo right ke boletse le Katlego ne le khone le msegare statement sa gago maabane le maloba ge ke bolela le wena o hlalositše gore ga ba go hlalosetša ga botse gore lebaka la gore o nyalane le bona ke mara go ya ka Katlego o bolela gore o tloga go hlaloseditše ga botse gore batho ba ke lebaka la gore ba nyake go nyalana le rena ebile yena a bolela gore yena o boletse gore o ba bereka batho bawe and then a beng a ba bereka yena ke mmotsišitše yena a se dumele gore le yena o be a ne le la gage and then le lengwe e le lao yena o hlalositše gore a se nka no tsena felo moo so o hlalositše gore o go boditše lebaka la gore banna ba gore ba nyake go nyalana le rena ke gore ba nyaka citizenship ya South Africa and then dumela and then ba tlo go agela ba go fe tšhelete so yena ntwe a le mo godimo ga yona o re yena mo tabeng tše tša bo Ahmed bo mamang ga gona jwale ke kwa o hlalosa gore aua bo Ahmed ba ke ba babedi le yena o ne wa gage le wena o ne wa gago moroka ke mo kgopetse Katlego gore a tle mo ke mo rapetse kudu ebile ge ke tsena mo radio mo ke tla mmerekong wa WhatsApp o re ga botse ke tloga ke te tshola kudu ro why ke ganne go tla ka baka la gore ditaba di ga botse ge re di bolela mahlo ka re no it doesn't matter because go rapetse too much mosegare and then wa gana mara o dumetse gore re mo founele o dumetse gore ge ka ba re tlo mo hloka re mo founele re tlo mo hwetša mo founung and then re gone go bolela le yena and then a re hlalosetse gore yena o boditše wo nnete wo re ga ba mpotša nnete mara jwale ka motho o mogolo o be a swantše a tlabe ke ge ba mo šuta dinepe and then le ge ba ya home affairs
aowa ntate ka kapa mola like le wena a o kae o ka se re ke home affairs ke like moagonyana mongwe a o tshwane ke like a o laetse gore ke home affairs mo nna re tswang e fa ba moagonyana mongwe so a o tshwana o nka re ke like gore o ka se gore ke eng mola nna ba nkgatha dinepetse a ke re ke dumetse gore ba tle ba nkagele ke ene ko lokolola tšhelete ya motho e gore e kgono tla ka moo ka kgono tle e berekiswa se se matlwana Ai. ka nakwe go ne ntho nngwe ke sa ikwešišing ene ke nyaka go ikwešiša ge wena le katlego le šala le rwalana le ya mmetle le beke be le ya go dira o mpoditse a ke re go ntlhaloseditse gore re o saenela tšhelete ya bilu e nyaka ke mosadi wa ka mo south africa o a swereng id okay tšhelete wena o e signelang e tswa kae a ke tsebe kore le nna be ke raregile mola ka re be ke nyaka thuso le nna ke re ke re ke kile gore ba re batlo nkagela allright a o tsebe gore be e tswa kae ee le robetse kae wena le katlego hoteleng e nngwe so re robetse re le ithugo go hoteleng bana ba gago ba le kae ba le gae ba šetse lauso moo ge o laela ba geno o rile wa kae a ka laela motho be ke sa dule gae be ke dula le bana ba ka mo go gongwe after ga bokatlego mo a mfounetseng be ke le ntsi matlwana ga bana phaso e kgolo go e dirang ke gore wena o tšea o ka re batho ba geno a ba go rate ee phoso ka ke yone ke irileng ka re a sa nka laela motho fele ke felo And then- tsamaya ya bobedi o tšea di-decision le ditšhomo allright o spetse o ile home affairs wa go tseba pampiri tša home affairs wa di tseba pampiri tša home affairs di ne le logo ya gona ya go bontšha gore logo ye ke ya home affairs o diretse bana di-certificate dilo tše di go kry-a o diretse bana di-certificate wena go saena formula ya go bontšha gore wa nyala o ra re matlwana wena a o kgone o bone gore mo go diragala a bona a ke kgone bothata ba ka wena tate moremi a ke kgone o bala allright a o kgone go bala manese ba go baletše sepetlele ba go botša ba re wena o nyetse wa ga ahmed ka mokgwa o bolelang ee ke botse ke mmeo be ke rile gore ya certificate a ke re fete o belega ba re o tla ba home affairs ake wa yona nako o se wa bitša maphodisa wa re nna mo a ke tsore ke tseniwa o nretse a re ka re ngwana be a sane 1-2 days a ra ge ngwane a thoma like a ušakalana nna ke tsamaye ke groblersdal ke rile jalo ke tswa groblersdal ka fitla groblersdal ba nrela ba re ke tle le lekula le laka re tibose fase a go kgone gore nka tibosa ke ne ke nnoši allright ge o dira dilo tše monna ga go papa go ngwane o bongwe iphepele ena ka nako o mmoditše aowa o a tseba gomme ba le gore wena o wa gamang aowa a sa phele allright wena le katlego ge lešala le etla ka polane ye ya gore le ye go nyalana le batho ba bašweu ba go tswa ntle be le sokotše eng gabotse nna fo nna be ke shota madulo a go dula be ke nyakela bana ba ka ntwa bo bona o shota jwang mahlwana ka bana ba ba four o ne matsogo o ne matlho o kgone go bona nto nngwe le nngwe o raite mo e leng gore a o ne bogolofadi basadi ba namela ge ba bona go pala ba namela di-taxi go ba ba ka diforong go ba ba kae wena bo shotileng mo e leng gore mahlwana o nyaka tšhelete e leng gore a o tsebe gore e tswa kae o nyaka go no e amogela e tle ka gare ga panka ga go e le ntši wena bo o sa tsebe gore tšhelete e leng gore o no ya go e saenela ka bontšhi ya tla ka gare panka ga go e ne ditlamorago be ke sa nagane seo ye gape a gone gore wena matlwana o ka nyaka go aga ntlo ka tšhelete o sa tsebeng gore e tswa kae a gone gore wena o ka tla nyaka gore wena o nyake stene o yo agela bana 5 room and then ka tšhelete o sa tsebeng gore e tswa kae and then o se ka expecta gore go be le di-challenge ka morago ene le banka nke be bone ka gare ga banka ga go thoma go tsena 200,000 be ba tlo e freeza tšhelete eo cause be ba tlo inquire gore tšhelete e tswa kae bo tlo ba botsa gore e tswa kae o be ke tlo ba botsa nnete nnete bo o ka se ba botse matlwana o be ke tlo reangwa bona 1.5 o e gotse mengwaga mekae go tloga 2020 go tloga 2020 go fitlha le gono is almost re lata 5 years now wa e bo go motho o sa botse ba family be ke ba bobi ba šetse ba tsebile a ke fetse o belega ngwane wa mathomo ka ba botse gare gape katlego o nreitše so a tšhaba 2 years gae ga a boa tse gore nna motho ke kwata go nduela ga a thoma a ka shifta mo gauso le nna a boa awa mara le awe gore be le dira bogodu le awe gore le dirile fraud ke nto ba mpoditse ngwana police station ka re ke tswa police station la mathomo ka fitlha ka ba tlhalosetša gore gape nna go so ba re lena baswa ba go nduale le reagile ga thoma le tla ka mo
wa bona nna ka ngala go police station ka spin no ba le botsa nnete a ke re nako ngwe matlhwana go tla mo kisesi o tshwanetse o tsebe re tlo go botsa nnete botlhoko bona o tlo bokwa because re tlo go botsa e le nnete nkwešiša go njwa le katle go tshwanetse a re botse gore gabotse yena makula wa jere kae yena batho ba ba go tswa ka ntle ba e leng gore go kwane le taba tša gore o swantse go nyadišanwe taba e tswa kae and wena o rumetse jwang and ke mang wa ileng a saena home affairs ba gabo ba se gona ntola go e dira e kotsi kudu go mba le bona o tsene ka gare ga yona ka letšatši le le teng mara go santse o tswe go tšere the period of 4 years o palela ko go tswa ka gare ga yona but o tswe o saena ka letšatši le le teng go ntse le o saena le monno e leng gore a se wa gago a le ratane a le ri ene o tswele ka grade man sekolo grade 3 ka grade 3 emampele grade 3 ya grade 3 ka 1 ka 1 standard 1 why awe be ke se gore a ke tsebe wa katle wena Wa ngwaga mang Matlwana? ba re mang wena Matlwana wa 89 wa senke o ya sekolong be ke mama ka ba se gona phela Joburg be ke se ne motho a ntlhokomelang ka school uniform and then thaka tša gago kapa ba bangwe ba bana ba geno bona be ba tlhokomela ke mang awa a o sa ka ba te phela dipolaseng o ba dula le mama Joburg nna be ke šetse le wa moshimanyana nna ka decide gore ke tswe sekolo ke thoma bere ka dipolaseng ke ne 12 years ke bona gore ke tsene wa moshimanyana sekolo ngwana wa gago wa mathomo o bile le yena o ne mengwaga mekae sese Matlwana ke ne 15 nke le swareng katlego ka moo founu ya ka ya ntla ba le kgono e ria tše dingwe ke dikwešiša nko mo founele ka moo tate maobane wa tseba magagešo taba ya go swana le ye e nyaka go lokišwa tšhelete e a berekelwa se ka nyaka tšhelete o sa tsebeng gore e tswa kae o kgatlhe gore e tsena ka gare ga panka ya gago se ka be wa tsogile eba so re tla kwa katlego gore yena o re taba tše di sepetše jwang a di a bua a e kgonagale katlego le gona kgaetšedi ya ka re a leboga a ke no tšea sebaka se ngwana tate ke go dumediše semmušo ke be ke go amogele lenanego la pitšentše kgolo go motse community radio mo e le gore ke na le professor Moremi ka fa ke na le kana le bitšana bo mang bo Mfana gore le bitšana bo mang bo Mahlwana gona fawe ke ne le yena ka fa o wa motseba o motseba jwang ke godile le yena besides ka dula mo gae because of dile e seng yena na nnoši ka moka le mama gage ba sale ba dula mo gae because of makoko a bona e sala ba rata ka kwa ga bo bona like ke ne le dišu ke boletse le wena mosegare kgaetšedi ya ka ke a nagana gore o a tseba gore re go founela mabapi leng re go founela mabapi le taba ya banna ba ga Ahmed kapa Ahmed le mamang ba lena le ba babedi lenyalaneng le bona and then go ya ka Mahlwana mo o hlalosa gore o tlile le banna ba wena and then wa se mo hlalosetše nnete ya gore ba nyalana wa itse ba taba eng ya gore a ka mo hlalosetša ke itsebe nke o hlalose go ya ka mokgwa wena o e tsebago ka gona go fihla ebile ge a nyalana le banna bao a ke ra gona tabe e leng gore re ka e bolela le hono ka motshwane ra e phethagatša kgaetšedi yaka re hlalosetše gore le thomile jwang and then la fihla kae go fihla ebile le nyalana le banna bao nna ka nyalana le bona okay re ke no e bia so ka mo go ithomang ka gona ke mo founetse ke be ke se go bona mo gae ka go hlaloseditše le mosegare ka mo founela ka mo rela ka re ke tlo tla gae re tlo bolela tabashi ka re ga ke fihla mo gae ka ebile e seng ke mo founetse go le gare ga kgwedi kgwedi ga e fela nnete ka tea matsapa ka tla gae ka ke fihla mo gae ka monyaka mo bego a lego ka mokgwetsa ka fihla ka mo hlalosetsa ka re tla go botse se re se ba seemo sa gago go na le batho
ba so le so le so and then go leng so nna ke be ke nagana gore o ka ba motho mo right since nna ke sa kgona go arela ka nke mo fitlhela ka re wa tseba gore nna kgale ke nyetse then ke moka wa ba gore o re bale ba re go reagalang ka re ba close mare seng go njala ge nna ke tlo bua gape gae because nna ke be ke sa dile mo gae by that time all right wa ba gore okay re di-number phone ra fana go atimelelwana ka bua gae ke bua gae ka fitlha le gona gape ka mmotsa ka re motho a ka bona batho ba le ba re ba close a re okay a gona bothata le sesi wa gage na le gona wa e tseba tabeng then ke moka wa fitlha mo e leng gore a fitlha fela ka motlhalosetse ka re enke be e le gore a ona bana nke se thuse wena ke nyaka motseng gore a na bana mara because of the situation ya gago o a sokola tabashi batho ba mo ba tla kgone go thuša ka tšhalete le gore o kgone go ba le plek ya gago ya go alright a re go nna re alright ka re batho ba gore ba etla nna ke re ke ba bona a ba etla then re bolele nnete ba tlile bana ba bonti ba fitlha mo ba bolela le yena ebile o mongwe tse ba Sepedi a gona ra ba bolela sekgowa ebe a bolela Sepedi se e leng gore nna le nra se bolela gone jwale a mo tlhalosetsa gore bona o tlo nyala abuti wa ka ke moka wa re go monyetso yena a tla go tlhokomela a ke then ke moka wa feta kgwedi a ya thoma le gore ba re le gone re boletse ka moswane ya hlakana ba fela wa feta kgwedi a ka mo founela ka mmotsa ka re ke tlo bua ke buang go tlo nyakega gore ge ke bua mo re tlo stela re tlo ya pleka gona mare ke tlo bua ena garabe ke taba ka re dintse di nyaka garabe ka di nyake weekend alright nnete re tlile mo gae ba founa a bolela ka founu ke dutse mo o bolela le mofeng le a tseba go Sepedi ba bolela a mo tlhalosetsa gore alright ke tlo romela transport e le go lata wene le Katlego le tlo ya Middelburg le tlo tla mo Middelburg le tlang mo Middelburg go tlo re ga sol alright a seng go ba bothata nnete transport ba e rometse ra tsamaya ra ya Middelburg re fitlha be ba letse ka moka ba le ba babedi ba fitlha ba mo tlhalosetsa ba re ga e le gore mama a o kgotsofale e sa le lerato re re o ka nna wa boela morago a ra wa ke right e be a imitse ka nako eo and ka nako o ke a naganang ka re na na le ngwana o nka ra motšhona na le bo ma 4 years okay nka re na imile ngwana o wa bo-2 if I'm not mistaken then ke moka gwa ba gore right ra dula mola gwa bolediwa wa gwa tšhiwa ra rekile dijo ra boela plekeng mo be ba re buketse ntsheng nnete ka moswane go tsogilwe mosegare seng ka mase wa sepediwa ka appointment e be ba e filwa ke Home Affairs with bank a go fitlha with bank o tsene ka gare yena le lekula le leng le bego sepela le lona be re le ifoa ja wena emapele Katlego yena o tsene le o la ka mo gare wena wa šala le o mong ka montle ba tsene ka mo ba santse ba cancel ke marriage cancel ke ra gore ke nyako o kwisha ya gore yena o tsene le o mong ka gare wena wa šala le o mong ka ntle alright le ka tswela pele ka šala ka ntle ke mo ka fetša a tswa ka moraganya ka nako ga fetša mo ba fetša tsena ka mo a tswa rena a tsenya ko iri ya ntwa mfuto ka mo fetša le nna ka mo fetola ka re wa tsare ke eng mate ka bona ntwa mfuto wa wenyaki a bona bothata a ke ra wa saena selo ka mola a ra wa ka saena selo ra dula fase mola a fetša re dula mola fase mola ba motlhalosetse ba ra wa gonela if ever o nyaki a gona re tlo go gapeletša gape mo a re gapeletše le gwa tswa mosadi wa gona ka mola like a ke sa gopola gore nka re ne le marriage ya go tsena le marriage cancel wa motho moso a fitlha motlhalosetša mo pele ga ka re sese ga o sa nyake a o gapeletšege mara ga e le gore wa tsena o tsebe gore wa tsena cause of mo re rea dilo ka tsela e right ra dula mola ausi ra re tlogela re dutse mola ntle a re go a swana nna ge nka tlhwa ke re ke gana ke gane nna nka se toge ka nyala ke motho ka bana ba baka ba tlhogo tsa go seswane ke mantse wa tshileng go wena nna ka re okay nna nka se go gapeletse because of ka moswane di-consequences tse o tla bong o facang nna mo gong ke tlabe ke se gona mo gong ke tlabe ke sa tlhoke sa phela ke mantse wa ka ke mmoditseng one alright go sa be bothata a boela ka gare o tlo saena ka gare a saena ka gare ge a boa ra tswa ra ya dijong go tswang go iwang dijong go fitlha gwa jewa ra boa gae ka mmotšiša ka re ntwana o right na before dilo tsela ka moka tsona o remember o fetše o saena go fa certificate sa handwriting e sentse se tlileng ka motšhini o swereng tshela sa letsogo then ke moka ka mo reela nna ka rena o kgotsofetse na a re as long as batho ba e le gore ba tlo ntirela ntho e leng gore bona nna ke a nyaka go bona alright go sa be bothata ra boa gae le nna ka rwala bekana ka sepela since ke sa dule mo gae
gore mo founung e be ba bolela ba reng ka nna ke be ke se gona yeo yona ke tšhabo bolela mang until ka morago ga nako ge nna ke buile mo gae it was I think 2020 ka nna ke bua mo gae ka nako ya COVID ka moka vele be re tlogošiwa mo be re berekang re tla gae a fitlha mo gae sebakeng sa go ranlate jwale ka motho gore ka tla go okay o ntse ntšhitše pleke so mara jwale batho bala ba sa phethagatša ka mokgola stene ke naso mara jwale a ba sa phethagatša ka mokgola ba ntshepišitšeng sale ba mpha tšhelete go reka stene and then ke na le mokhukhu mara ke na 1 2 3 ke tlo kwa ga yena a boditše bagotsi ba gage ke rogiwa tseleng nna ke na bothata bile mantšwa motho mongwe a ntlhabang ka morago ke na taba le ona ke motho go phela ka mokgoo fela a wa ka sabe bothata le bona I'm sure that la beta sebe a fihla o ntirele nna ke na le monna a se nka tsena ka piece le gore ke nyako tsena ke bolela le ka tla o fihlile a omana ka mogale makare sa omana ka nya go bolela le nna bolela ga ntse ka mogako o gona tata go bana a re nna o tlo mpotsa gore nna ke na tata go bana o tlo mpotsa ka tata go bana ka ga nna ke sena tata go bana o nya di shitse le makula a o fetsa mo wa ntlogela ke etsa ke itjalo ke re mara nna se nkwa mpotsa re wa safari ndi go tsela ka e cancela tabe le mathomo wa right ra dula fase ke bolela na so ke tša phone ke founa ke re loudspeaker ke founa ke ba botšiša a dutše gona mo ke ba re ga le rile jwang ba re gonna ba re mama re mo rometse tšhelete o re kry-ile mokhukhu re mo rometse tšhelete gore a reke dilo re mo rometse bokae ba re ba mo rometse bokae a ke sa gopola re nka re ba rile 4,000 mind you yena nna a sanka mpotsa dilo tše gore ba mo rometse tšhelete gore reka phatlo ka ngakong ene ke moka why a ke a go ntse go ya ke mo gae ke nako COVID a gona movement o leng gona ka ba mo romela ditšhelete gore ka ba mo rometse tšhelete ga a tle go nna re ka tle go ba nrometse tšhelete tsikitsiki ka tšatši le lengwe ke tlo kwa ge ke ile plekeng e nngwe ba rekiša dilo tša goma a re ke kwa ngwannyana wa gona moo ke mokgotsa gage a re batho ba rekiša batho and then mola ba rekišitše batho ba benefita ka tšhelete tša bana ba batho ka mmotšiša ka re ge gore batho ba rekišitše batho ra goreng a re ya re a tseba gore wene makula a gago wa rekišitše matlhwana ba tseya tšhelete ba e tsentšha ka accounteng ya gago o gola wene matlhwana a gago le selo ka tle go tekwa jwa motsa ria ngwane mongwe tlhogo se se ka a wena ke motho mongwe wa phisa ke nna se nna motho lešane okay go sa be bothata nna a se nke ka molata ke sankele ka bolela le sesi wa gage ka re ngwanešo wa bona nna ke a itshola godimo dilotse ka moka tsona gore di a riagala gone jale e be ke sa expecte gore ga dilo di tlo backfire go ngwana rena o tlo mpolela ka mokgola kwa bathong di a santse a bue mo go nna ke nna ke mo išitšeng re ba re bone mentshwa gore re tlo montšha jwang katlego banna ba wena o ba tsebela kae o tsebana jwang le bona ke berekile le bona groblersdal and then gore o ba kry-ele motho wo a ka ba fang citizen ya South Africa ba go file bokae wena a senke ba mpha tšhalete o be o no be o idia for free nna be ba kgopela nna ke ra gona gore o ba file motho wo a ka ba fang citizenship ya South Africa for free out of the goodness of my heart because of be ke potsa gore nna ke thuša o mongwe ke sa tsebeng gore ke mo tsenya ka gare ga mathata okay o thuša motswantle go mo nyalantšha le ngwana geno Katlego so Katlego ke na le putsišo ntle le wo kore mo South Africa not emphileng gore vezinyao e ka ba batho ba ba kae ba o šetšeng o ba tsentšhitše ka gare ga manyalo a go swana le ya sorry e ka ba makgarebe a makae mo nageng ya Afrika Borwa ba o šetšeng o ba tsentšhitše ka gare ga manyalo a mohutao a ba gona ke ena nnoši o re ke ba babedi bole a re mola go dula mogabodi ke mang a usola ba dula go ne a uso mongwe sa la dula mola a thuta ya ko ene mana ke sa lampotša nna ke introducetse matlhwana fela go batho ba gagane not Ahmed bona ba ke ena fela and then jwale Katlego bana ba safara go kry-a SASSA bana ba safara go kry-a di-birth certificate kgaitšedi mo o nyaka go tšwa ka mo gare ga batho ba wena o ba tsentšhitšeng ka gare ga bona way forward ke eng kapa solution ye wena o neng le yona ke eng gore a feleletša e tšwa ka mo gare ga batho ba
solution e ke na leng yona nna ke sanke le mantaga be ke na le yena mo la re bolela maindu yena o re ke tlo kgopela go romela di-PDF tsa di-payment tse bego ba mo romelela tsona as a proof ya gore ne ba mo fa tšhelete for dilo tse e leng gore be ba bolela ka tsona tse nna be ke sa tsebeng ke no ba ke paletse ke go di bula because of be ke sena data mantaga be ke dutse le yena mola tlasa mohlare mola a bolela gore ba mo rometse tšhelete ena a bolela nnete a se nka bolela nnete gore ba mo file bokae o no etse ba mo file 400 rand which is ba re ba mo file tšhelete e ka thomang ka gore ya 3000 rand ba mo file 1500 ba boa ba mo fa tšhelete nngwe ka ge a ba retse gore bona ba tlogele ba seka ba sa di-connectioneng jeo tša bona yena o tla tsamaya a ya home affairs mo yena a tlo yang le sesi wa gage e sa re o mo kgopetse la mafello wena jwale ka motho a tlwaelaneng le banna ba o boletse le bonaneng la mafello o bonane le bonaneng la mafelelo go bonana bona ke bonane le o1 ke fihla ke go gona because of next ke se leka ke ditaba tša gore ge o sepela mo strateng ke mantšu ka mo le ka mo wo o mowane wo o bonanang le yena ka mabaka a mafe ka baka la gore wena o re ga o ne connection ya selo le bona ya lebaka la gore nna ke fetse ke namela ke ya Middelburg ke ilo bona ba gagana ke ba bontšhitse ke ile go yana ke ilo mmontšha ke taba gore ke lapile ke go hwetša e le gore gone jwale ke phela ka guilty conscience ya gore bana ba e mong a ba kgone o kry-a certificate a ba kgone o riang ke nyako o tseba nnete ya taba cause of nneteng go bolela nnete a gona ba e leng gore ba mpotsa nnete cause of o re ke 300 o re ke 200 o re ke 500 o re a se 500 katlego gone jwale ge re ka re o berekišane le rena go hwetša banna ba o ka ba tliša mo go rena banna ba bila gona bothata pele o ka re kopantšha le bona gabotse le gone jale o bona istediso ke gore le ke nyako go romela proof of payment ya dilo tse ka moka ga tsona neng ba re ma modira le di-voice note nkante ka go romela e no ba le re sa le ka losa phone yaka mara ke no ra gore o a re netefaletša gore wena o ka re kopantšha le banna ba ra dula mo ra kgona go bolela le bona yes ka ge ke go boditše le mosegare o ka kapa gore wa bona ke itshola ka magologolo because of it's not like ke ntho e leng gore ke perfect I mean nka tloga ke tiasega ka yona nna o bona ke motho e leng gore ke rata go bolela taba straight yona ebile molaleng fela le ka mosaneng ka go tšetša go iša mo baleng fela simple okay moroka a shue nkore ko go adime yena a o se katlego le kae re gona wa tseba a o se katlego ai ke swabile man ke swabile kudu ka se se diragetšeng ke duma gore re se fediše ka lebaka la gore ntho go swana le like e tlo fetša e tshwenya bana ba gago nako ngwe ge go le so a o se katlego ge motho a re ke kgopela nto so se ka no tšhaba go botša motho re yeo nka se kgone ka lebaka la gore wa bona gone jwale ka mokgogoleng ka gona go kuša bohloko ka gore le wena go ka kry-a ka le lengwe la matšatši bo ekwa ba re ngwana ga go tšhomi o monyalantšhitše le mang o ka seko bo se kgaetšedi yaka so ba lapa le ba tshwenyegile o bo o leka go thuša neta senke ba tsela e right ya go thuša a re ilokišeng go sasa go kry-aga le monnowe and then go nyakiweng le lawyera o a faile divorce and then se se a tšofaneng ya le mo go yona and then go be le bophelo bo bokaone nna potšišo ya ka eno ba gone gore se se o bolela ka taba tša gore wena o ka re o jile di 100,000 o tsebang ka taba eo aowa nna ka ja 100,000 a ka ja still wa bona nna ntate moremi ke a bereka wa kwešiša and a ke thomo bereka le gono ke gale ke bereka le ge go re gonjele ke babelwa le ke go reka dijo ke rekela bana ba ka ke gopola gore go na le bana ba bangwe ba e leng gore ba ye sekolong ke mmoditše le malobaene ke mmotsa ka pelo bohloko ka nnete ke kwa bohloko go tlogela ka pelong yaka ka gare nnete wa bona ke nto ke reng wa bona o se katlego ge motho mo thuša o se ka mo thuša ka go monyalantšha le motho o mongwe o se ke wa kwela motho wa ka ntle bohloko go feta ngwaneno motho ke ngwana geno bohlaki ba gage nke bo motšee o mo iše makgweng gore wena mahlwana tsena ka mo lapeng le o suelele makgowa o ba apeele o ba hlatswetše ba tlile go leboga o godiše bana gae
e no ba yeo ya gore a senke e ba tshepedišo botse. So ke kgopela gore ye e fele kore like se se a divorce a tswe ka mo ene le yena a tlogele go amogela di 1.5 tšeo ge e le gore ba mo romela tsona a di bušetse morago go bontšha gore ga a di nyake. A ke re wankwa sese go bontšha gore ke nnete wena tšhelete o ga o e nyake santse o e bušetse morago ka gore le wena go e amogela e ba o ka re le wena o dumelelana le dilo tše ka moka tše di diragetseng. So gone jwale o ne monna Katlego o ra re o tlo reng ga e kwa dilo tša go swana le tše gone jwale ba geno ba reng ba e kwa dilo tša go swana le tše gone jwale bana ba gago ba go ba kae ba e kwa dilo tša go swana le tšeke wa bona gore nke bo mo thušitše ka go monyakiša mmereko dilo tše ka moka tše nkebe di se gona. Se ka thuša batho ka go ba nyalantšha go nyalantšha batho go kotsi kudu gobane gone jwale wena o šetše ka gare ga ditaba e se gale bana ba le ba palela ke go kry-a di-certificate bana ba gago ba phasa sekolong ba re ya ba ka ba tla tšwela pele jwang ka lebaka la gore mama o ile a dirantoso bana ba šetše ba hwela nto bona ba sa itsebeng. So ke a kgopela wena go sa gore nyakela banna bale ene re ka se ba latelele kuane bona ba swanetše ba tle mo seabuswa court gona ba tla ya mo court ba bolela le diagente mo di a ba thuša ka mokgwa di ba thušang ka gona se se a faela divorce and then ba ba fa letšatši o la divorce ba ga botse and then la kgaogana cause nto e diragetšeng mo ge re ya nneteng ke fraud and o mongwe a ka feleletša tsena ka gare ga tronko. So a se nto botse so lena le balapa se se wena ba re bolo gona Katle go re bolo gona o re taba tšeo wa di tseba ge e be di diragala. Bana nna ntate Mremi taba tše kgwenna ke di-grade ka 2016 ke le David Chon. So gore wa gešo o nyetse le Makula ene le gona ke di kwa kang ka ye monyane a ilatla ke lasbone ya gaeo a ilatla nketela kwa David Chon gape sese ke botšha gore o kae a mpotsa ra o gona ke botšha ka ngwane yo mathomo e be se le monyane no ba bolelang ka yena a kry-ileng lona lenyalo le ka mpe ya gaga kere be sa le monyane. So ke ntse ke botšiša o a mpotsa gape sese ba re sese o nyetse le lekula kua kere o nyetse le lekula bang nna re sa tseba re ao Katla go le Mahlwana ba nyetse le Makula ba nyetse le ona ba le ithutša gore yena ga a nyala le Makula o le botšatša ka ntle ga letsoka ga a nyako seiva lenyalo la gage o nyetse le bona ba dithuna le bana ba ithungwana ga go mathomo ba re ke ora wao ba re ke bona ba ilo a ke re ko eno ntse ntšha mo gare ga ditaba tšeo gore nna be ke tseba ene nna ga lilo nyalana okay kgopela tshwarelo for seo ga lilo nyalana le Makula lenyalo lona le na le nnoši and then nna re kwile ka morago ka ga eo a borena se tša tlaešega and then weni nna ke a dumela gore Mahlwana o nyetse lona a sa tsebe sebe ka baka la gore Mahlwana o tshwana lena ga a tsebe sekgowa ntate Mremi wo o tlere advantage ka ga ile gore le nna ke sokotse le yena Mahlwana go ya ka mokgwa e leng gore bolela re fotsama re dula. So ga ile gore ka nnete o tlaišegong mo o dulang gona o fotsa mo o dula strateng gore o je o bitša ke motšhomi ga a tshwere plate re tla re ija ga re ija ka mola ka re tla re tlogele mo ntlhatse tše tatšela pele ke tse ditlhatswa ka ga ile gore ke tshwere ke tlala ke nyaka go ja. So o wa gešo ke a dumela gore o tsene ka mogare ga dilo tše Katlego a se tša feditše polele le ona Makula wo gapa mmotšha ba re o sharp ga re ke sharp bale ba mmotšha gore o sharp ka tumelano ya polelišano ya rena ye a re sharp ka ga dumela gore ke sharp ka ga ile gore a setse kwana le Katlego mara tša gore o sharp ka communication gore o dumelana le yona go ya ka gare a ke tshepe gore be ile ene la tseba re ke moroka ke so nna ke kwile ka morago ntate Mremi e setse e diragetse ntho ke nyaka go ba honest ne nto e diragala mmoki kapa ye e diragetse mmoki ke molato ene something se mpotša gore ga go ne motho a ka nyakang go tšea risk ya go swana le e Katlego a itšereng for free go ne ntwe e mpotšang gore ene ke nyaka gore batheletše ba theleditše go dula a ke re Katlego o jele mara ke nyaka gore ge e ka ba go diregile gore Katlego a patelwe gore a kry-ele banna ba le motho wa mo South Africa ge e ka ba bohlatse bo tlo tswelela bo tlo ba gona gore Katlego gone tšhelete a e kry-ileng Katlego o tlo swarwa kore ke ra gore ge e ka ba e gona a kere jalo ke re ge e ka ba e gona
ka tle go tlo swara no le gona go sane fraud mo ke lenyalo le le jwang la go patelana ka kgwedi ene ke lenyalo le le jwang e leng gore ke le ngwana ke tlo nyala le monna ga go tlhoke le tlhatsi ya ka lapeng e leng gore ya nsaenela re e ra dumela re file o nyetse le mokete cause this thing rena family ya gona wa e leng this thing malome ka kapa ya gole cause re tsebe selo le lena ba family le wrong le jawang tšhelete makula le se a le nyalla ntwe it's very sensitive moroka kore wa bona a re je selo ngwana sho a gone motho wa go tswa ka ntle ka lapeng a gone motho wa ka ntle wa ka shumisha motho wa South Africa for favor iso ke for free awa le nna ke a dumela gore gona le 0% a gona ene banna ba re a banyaka and then ge banna ba ka kirega go kiregala gore go ne tšhelete ka tle go ikereileng ya gore go diega le froto e maphodisa a tlo di mmere kwa ona no maphodisa ona a gone gore a se ka tla tsena ka gare ga taba e ka lebaka la gore a ke re go ntjwa le utlile mo go rena ene mo ke media mama so mo ke media le rena ba tlo re šala morago gore case so ya ngwane so le rileng ka yona so wena le katlego le santse le re botse nnete cause wena le katlego go ne ye le dirileng ene ile ba babedi le ba babedi tetse ba ke bona ba le wena matlwana wa e bo khomotse katle gore ke tlile go wena la mathomo ka go approach ka go botsa gore go tlo ba so banna ba le ba matswantle ba tla go wena gape ba tla ba dula fase ba bolela le wena o mong ba bolela spedi tate Mrem a go ka mogo ba tseba motho e ba dula gae lankuša gore katle o nrakile ga gabo 2014 are be ke dula gabo ke katile ga gabo nna a ndela a re matlwana ke a boa le family yaka a ra bana ba gabo ba molatelang ke gopela gore o nyake poleke ya go dula ka ra boa re tlo dula mo gae ka re ra boa re tlo dula mo gae ka re okay ke tla nyaka madulo ka boela ga ke nako re tlo tsabana le mama ka taba direkere le ngwana ka dula gabo ka nesto ye nngwe mtseng o mong ga batho ka dula mo ke nako a tlo gahlana le a nyentse ene tsa gore o bolela maka tsa gore makula a nromela di 4000 tsa di 10 tate Mrema bona gore ke tle ke be le stene sela saka pe ke risk ka tshabe ke golla bana ba ba itere certificate sa go sa lenyalo se kae awa ka swara selo nna a ka swara selo bohlatse ba gore wena o nyalane le monno bo swere ke bona ba nna ka swara selo se o ra ro paletse go ya home affairs ka pasa ya gago wa re ke gopela le ntšhe certificate marriage certificate pantšhitše a go tša re feta a go no re go njwale re tlo thoma ditaba tše marriage certificate ga go se gona re swanetse re bolele ka ntwe re e bonang ntate Mrema bona re nna gore ke dumele gore phepha leo la marriage le sware ke bona batho ba le ba swere pasa ka tlego ba swere certificate sa ngwana ka tlego wa mathomo ba swere ba re wa bona ke bohlatse ba gore ba sale batho ba sale ba nromela 1.5 šetse re nyetse ke complaina ka certificate se ba nromela tšhalete 1.5 ba re tšea tšhalete o re a pasa ya go bitsa ka fane ya rena gore tlo re kgone gore diela dilo tse ka re a ke nyake dilo tseo tša lena a nrela yena ka tlego a re matlwana o tlo ba setlatla nna o ne pasa tše tharo ka tlego o ne pasa tše itree ye nngwe e swere ke lala motho wa gage ya nyetseng le yena ye nngwe e swere ke yena o ne pasa machine o ne pasa nngwe a ke tse gore ye nngwe ke ya gamang bana ba gage ba le certificate tše ithutu ka tlego o nyetse le lala ka tlego tsene sela sa ka gore ke bele sona nna ke be ke tsene mo gore shana a uso mongwe go na uso mongwe tre tlo tsenya batho ka bontsi a uso la ke ja thoma ke bua kwa nna ke fetso bela gangwana la ke mmutsa ke re gape mate go uso le ba tsone ba re ke mate a phone la ka tlego a re ka tlego wa o ka tlego re ya mahlona bo shuru bo ka ga dena go le rutile makule la ga go mola bo o nyerisha mahlona na ga no re ya mahlona bo shuru bo ka o tsore mahlona a tsebo ba la tsena sekolo a re wa ina kola nna re ya sekolong ena re pizza re ya bana o fetotse matheso a sa gole le ka phone la mate go njwa la mmutsisi a fetola matheso matharo jo re tlo go swariša ke nako a tlo tšhaba mogasa tlhasa tla mogae a e kwa matharo o tlo nthuša gore re mo swariša ande tene sa ka nna ke tsene mo go šano le bana ba osi ba gore go šana di-1,000 bampha ke tše e thoma ka 2019 bankgoriša 12,000 be re le 12 ka nyaka stene ka re ka maseng ka e 40 ba ntelela mokhukhu ka ba founela ka re ke neye mokhukhu ke go baletlheleng ka geleng ntleo yaka ke ge batho ba bjale ba fontšika-tšika so ba fontšika-tšika tše ka tlega di bolelang ke maaka ka tlo ba dula gae o thomo tšhaba a dula makgweng a boa a imme ngwana gage wa mošimanyana wa bobedi ga e kwa ke re a gore a tle mo gae gore a tsatse gore nka tle ke moria sele ka gore o imile a o se ka tlego ke kgopela gore bolelela le banna ba one and then re tlo kgopela founu tša bona ka la bobedi re swanetše re tle mo melato gantši ge e le so re tlo dula fase le ba bagolo ba mo radiong and then le ba e leng gore ke ba bereka ka molao and then ke kwešiša gore ka la bobedi taba ya ka mo e santše e tšwele pele
re tšeeng go tloga moo ge go ka kgonagala re kgopela gore banna ba banyalaneng le wo batle re kgopela gore le lena letle le tlhatswe and then re tle re kwe bonnete and then se re se kgopelang gore go sasa sesi a ye home affairs a ye go ntšha marriage certificate ya gage and then re tle re kwe gore banna ba le go sepetse jwang ka lebaka la gore wa ye kwa gore taba ye e leiša gole ka mokgwa e leng ka gona so gore e le o ke be gabotse e nyaka e tle fela gabotse ka re nka se re tla ya go e fetša re ne re nnoši ka lebaka la gore mo ke radiong re thieditše ke batho batho le bona ba tlo šala ba ne dipotšišo ene ke ne nneta gore se se diragalang a sa diragalela lena le ba babedi fela go ne ba bantši ba ileng gore se ba diragaletše le bona ba nyaka go tšwa ka gare ga bothata ba go swana le mo so melato ge e le ya mohuto re tlo e fa beng ba maleba malome ka kapa a ke tsebe gore o ka kgona go ba gona mo ka labobedi nako mang because of nna ke ba ke se gona mosegare ke a mmerekong rena mo re bereka bošego ka re thoma ka 9 ya re kgopela gore o be gona ka ge ore o nyetše le wena ka kgopelo o go bontšha gore ke nnete o nyalane le mogala wa gago ka no re tlela le certificate sa gago pati seo e no ba ge wena o nyaka go tetlhatswa nna malome ka kapa re tsebe selo le bathieletše nnete e tseba ke wena le mahlwana and then le wo ba re mahlwana o nyalane le yena so re tlatle re kwa di-advisa gore bona ba re botša ba reng ka gore mahlwana ke re o tlile mo so le wena o tlo tipiele taba ka mokgwa e leng ka gona sesi and then bathieletše ba tle ba ye kore go tloga moo and then re o bereka jwang ke lebogile še yona malome ka kapa magagešo bana ba gešo di tlhokomeleng mahlwana ge motho a sokotše nke le tlogeleng go amogela nto nngwe le nngwe te kamogeleng ka mohlako wa lena tlogelang go hlwe le kgahla ke ge nako nngwe le batho ba fela ba re ish shem ish te kamogele mahlwana te kamogele ge e le gore o ja ka morogo e ja ka ona ke kgona gore ke le moremi so le ntse ba ke le moremi ke le so ke je ka morogo ke je tsona dijo tše le di bonang o ka re lena la sokola go tsona ke a di ja nna nkwešiše go ne nako e leng gore e kgona go mpotša gore ba le moo o phela so te kamogele o phele ka mokgwa o nyakagang ka gona ene mahlwana ge o se ne selo bona sesi tsa monyaka mmereko o ka se kry-e mmereko o dutse gae tswa ka mo gae o yo nyaka mmereko ene go nyaka mmereko a se gore santse o namele bese ba re wa pitoria dishopo di gona mo gae batho ba ba berekang mo gae mo ba ba hirile jwang be ke bereka dipolaseng tate ka kapa ke bereka gona mo yena a berekang ke paletše ke go bereka ka gore nna mola computeng go tswa fanetse pedi ke ntšhitše pasa mnguni computeng re yona a gemeteo le go a le ba re ba ka se kgonong ke berekile ngwaga ke itse sonye ke bua le gonjwa le ka terebe sonye bang hiri pasela ka ba ke lokiše pasa ke tlo e lokiša jwa gape bo swantse ka mokgo profa go botsang ka gona o ntše gape pasa ga wena e sa bereka go bereka certificate la se leng kwa uma fese se wena swantse go se late sa marriage a ke tsebe a ke ra ke tsebe o ye kwa uma fese ba o tlo go printela sona same time re tlo bua ka la bobedi magagešo koko taba tša gago tše le wena o di swereng re tlo ba le nako ya gore re tle re go thieletše gone jwale re a tšhaiša ke dumela gore ka mokgo ba reng go tlo buiwa ka labobedi ya gago koko re tlo e bona ge e ka ba go tlo kosa gore koko le ena a tla boe re mokwe o tlo bua le bona and then ga gone molato koko wa go rena taba ye e tlo loka le lena mathata a lena e leng gore a tseba ke lena ke a lena a tlo loka le ona re a leboga batswadi re a leboga magagešo le ka tšhole re emetše ka mola reception ka mola ke moka prof o ka fa batheeletše di-number phone le di-announcement ge di le gona ya a ke tsebiše motheeletše gore magagešo re gona ga moremi mokibelo ga re ne koša ngaka ke tlo ba ke le gona ka gae ke a bereka go sasa košila dihlare ke nyaka gore ya ditaelo magagešo ka bontšhinyana mokibelo ke tlo phetiša ba ba tlogang ba nyaka difuthu tša ka gae go hlapa go ya nokeng go tsena mokgwa wa dipeiti tše ka moka tše di nyakegang le tlo di kry-a ka mokibelo ke tlabe ke le gona sontaga koša ya go bina naganeng ga bo mmapule ga mogotlane koša ya kowe ga bo mmapule ga mogotlane ka naganeng ka sontaga go sasa ba le nyakang thušo le ka fihla fela ge le ka kwa ba re ngaka o sa le gare o šilana le dihlare ka mola le seke la makala ditaelo go ne tše dintše ke ratang go bona di dira ke nna ka letsogo laka ka lebaka la gore ke nyaka go bona setšhaba se ba le tšwelopele ba e ba le pholo
ke rata go no re go nako e sa fetseng pelo magagesho ba e leng gore le be le tlile meropeng and then le rile le a founa mo bekeng be re le busy kudu ka tsona tabe ya go sepela re nyakana le ditlhare kua le kua and then matšatši a le re le beetšeng ona a la boraro be re tla re paletše ko go tla ka lebaka la ge e le gore be re ile o nyaka ditlhare go sa forogo le founele office tša ga Moremi and then ba tlo le thuša ka moka 079 170 9862 go ba le ka founela 060 9590303 malome ka kapa a ke go leboge ke leboge le batheeletši ke leboge le ba tlilego e le go ba le ba rena ke a leboga ke a leboga